mala uali ya imai Ua goto le fetua Walele mama Motu sialo upale Ua mota yao Tafiu e vile ya tuoe Ua e moe Fiu e vala aule ai sena unau O silo uloto ua popole pei amole Mana tua mai ita La upele fa amole mole Awe au mai ai saupu Se me alelei pe fa asele mutu Saufuna lo fanei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu Lo ufia fia e petua i fea O upusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ne ililo le alofa Ae fotua I se vai ona Awe au mai ia saupu Se me alelei pe fa asele mutu Saufuna lo fanei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ya imai Ua goto le fetua Walele mama Motu sialo upale Ua mota yao Tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ya imai Ua goto le fetua Walele mama Motu sialo upale Ua mota yao Nisio musika e whanofo malia i le a mataga ia o le porokalame o le whai unga fo i o le deiva yaso la tau ia. I na ua tātou tu vae ma tu lau ele i le toi aso whai u aso whai ngā luenga. Whai tau aso o le malo ma ofisa whai ngā luenga e se mai a i lantou. Whai ngā luenga sifi fo i e whiaua wa i alua i a mara weekend. Ai a tātou tala noa ia i le aso wharaile o le aso whaasifo leo ngā luenga ua masani ai. Ia tauta ia e peo upo le pese. Tauta ia e le lofa ma le anga le leo le tua. Tauta ia e o tiute. Tauta ia e ngā luenga. Tauta ia e le tautua.
tau ta ia e sa ili ngā malo ia e maisi o so o lava se vaenga so o se mea o lo o feta alo loa ia ilo tātou watunuu ia i lea mata whanua i lea si u whanua ia ho lea fo i atunuu i lea atu lau o le ke lope la tau ia po fea lava tau ta ia e pe o upore pese ai maisi o le ngō le tātou porokalame wa wha i ngoina ma loa fua ai la o maua e lofa o le aga lelei o le tātou ma tei siri le langi sau le vaa na tiu tau mai le vaa na tau ia e a le ae ma maulango o le vaa na whawa fo lau lo soifua ia e maise foi o le aga lelei whaasoa o le tātou ma tei siri i le langi ma lo le pale ma lo le whaatotoa le ua tātou toe tū ma tiro tilo ma toe tepa i le amatanga o le nei vaiaso pe o le emo le wila le alu le vaiaso le aso fina nga pe o le emo o le wila le tūlanga o le alu o le aso ma le whaitau aso wa uma le taimi e tāli ngā ma fiu e kakali ngi mea kukupu wa te atu aso ma tausanga a tātou wha ma vai le kirisimasi ma le tausanga fau toe na ale to yai seisi kirisi masi ma seisi ka usanga fo wa fo yo le mia ma le mamao e fiu e kau koe kuri e te talitonu la utala le vai atu o aso ia a tatou feiloa i pei foi la o aso tamaiti lotu tamaiti aso tina ia o le ngā vai aso po le ngā weekend so le pei o le whauru whalenga pei o le celebration ke le a fo ilele ma fo isia ona o le umi o aso e ke fiu e ke whaatali te fiu e a. O te maratua aso ia. A whai nei au lai titi sa vai. A whai la mei o aso keresi masi aso sao ki ngā wai pe o aso nei. E mau te o mai ai sa vai si o matu tina. Io e. A aso i fuofo isi o na tua a tama. Ia. Mauke o malai sa vai foi lele ya so ia wai ku o foi la wa o ngau te o ngai pia mo walu matu ole e nala na fa ya tura utala o le winga fa mtala ngalo di tau fa ya tua o le afo o se aso makaukia e ya ir kanga kai la ku mar pi supo ko rupa o aso foi ia soli se utele lo pe ai onga wa sui le kai mi por me e uka ko ai ke kele al fingo la utala le fayat o aso lari isa a kusa e pei fo ile le o aso ia e ir ka kai sau mar koru paunga e ir ka kai sau male kasir size tu ai pei sa ai o mai le ainga pega makua i lava Pisa lava makokoi. To lea o ngei aso. Oe. Ale se fulu ia pisu pokonu ponga. Ai o aso mai fai i foi lele e umalola ka app kofi. E kofi ko ngei ia fai nga i o le sia shocking. Ia mana tua mai o tou e se fulu e umalola shocking ngei fai tau le se fulu masina fato a. Ioi, ole winga la utala. E matua look forward mai le na mea. Ia o ngai yoga po ia wa esea. Wa esea wa. Pi wa mo watu le mana na ia malona longa whaka wainga I think ole upu le leile na ua mo watu le whata waina o nei mea. Kusa o loka kou ia kai mi ngai nga o nga whaia ia whakau awaso ia o kai. A karu ese mai o langa kofi o ka ikai whaiar pisu po koru paunga o le sia sauka maiki. Ia pore pusa askurimi. So le pau le ngā o le mea. O le ang matua nofo whale lo ta mawhauwhau. E alua i are kuri ngā a kōra ngā kai me toi fo i mai. Ngā o le kāpea ngā o le pisu po koru paunga po le pisu po ongo paunga. Ai sao lau tala. E pe yo aso la pe sa kako ai la hiki. Ia pe tau sa sami la hiti fo. Awa aka vai ngai e o ma ko fale sa vai aso nga pe amato tum. Ele fai kauria o ma ko kele o ta pe te mine.
a aso na sio matou ainga matou te no nofo fatasi lo tina ma na uso malato fanau ia e olola ia o aso fora ia mau ke ko kele e vai la e pie kasi al piso poko ponga pe lua ai ke vai e sa vai e asu mai le apa a kusa nga umang kakala ia la mai loa pe o roka kofi ke makua po ai foi se sile a po se to luoro tauso po ia sa role fa sa vadi mai ia I o masipung o ele ai o mai kongol kamara a ai fia ma o ona fia a o kaimingi to de o piso poko ponga ia a ora ma ko faleri e ai era o kamara ki SJ piso poko e ai é po idi piso poko ponga o ia uma fatu foi dele wa peisa ese foi na vai temi ai ona peisa tele ai no tama ona ngofie ona lo fia ah ia ongi foi vai ke wa sui foi wa ah ai foi ona waso ia sata ai ta telo peisa le mikile ai li miti le mafau ona sai loa a worso onga ai le o reko atalo fatu o folo fatu ia mo fa filo ia tu fa tai asa ko sila ba ole aso for ile ia o ke mafti tu pe ia godfather ia e sa unga loku me ia la zongo fuai e ole aso for ile wa ia aso for ile ia e te tau ona mafti se kau fa nga isi a lo ala mai mawisi a lo ia leila ele fa pe fu ile a me o se sap a war me le yo to te va ai mai lo lanu o fun te alu to fa mai malo a se ta pia o wa sap e sa wai e ala ia ai mana ia fa tai ia o le toninga lea o te fia ai ono le toninga vaiola le lanu lea ia a fai fo itau te talanoa ia a vele ia tama matene o le lau malili ai fa malo atu feo yo le tala le lei au ona te tofia le tua malo le soifua manuia malo le folau malo le ia le fa longo tinga Emma Jane Lawson for my you look good green is money oi esa green is money ya sa ola ke lo sa olele green is money and green and money is life te lo be te fia ile la nume mata le ana ole green is life eo ole lanu ole ola io ya fa te tele la e au na tofia le tuor fa malo le fa tai Sefelina vaoa au le mai lau sunga asiata o ka fiula e o la kai vivelangi mea Kosem Sultana ua makaukia le kaunga kao pisupo I ngei Texas korsu ka la ise apa pisupo la ikiki really fainga le au asia la tau wow e sa ola ele se fatalo fatu se uso ia au nese Karine ia tasi fo yo toa le tunu o Samoa tamawhanau legend ni ta longa io e ave fua tu langa fo yo le tamo enga green is USA money ke no la oko na fe mai na nei e isi au vai nga na fe le matu ofisa a o yai fatalofa ya le wa fe tu fatalofa nei au ona tofia le tua ya moto fa le tua ya tato o mai ruan prokalame e la si matu o balanga da fa so tai mai e le tofine po le fionga le fritua ele sa ya shake ya le la na fe mai le tato official au malanga le balanga mai Hawaii ya le tina ya tolu fale manayo nalo ya abe se fo ise o tofine balanga mai Utah le na mato wa fe lo ye fo ine tata le fe pulo mo pito iluma ya tolu fale fa kur fale a fio mai la el tina e te sa fa il ta
no foa ioi ele la tau te sisi au malanga le mai uma mai Hawaii le la e nei to fo I le so to nai tau I Hawaii ia ai to fo I le so sal to fina malanga mai I pia Australia sa wea sa mo ke le yo mi e vel to fo I Utah le la na fe mai fa dai o mawa no to te afe mai ai ia o ke le ka ua kula fa pe pengo ula foia pe o ke le ila foia ai me se mato uma ia o le mele na ia o le mea ia taua ai fa fitai tele pe ona faia tu fans al tato por kalame a faia mawani o to wa vanoa mani o to lao le fo ie look forward next week e fo se uso malanga mai so ia fio ia filo ai fo le vai so fo so fa le tua ama o le vanoa afe mai e pu ese tato wata ia ma se ia to o mai il tato ofisa ia ile mea o le faia tu ai le tato por kalame a talofa sunga Muripola Freddy Muripola per fretua na fanua ma futa mai Utah ma lo le soifua mruia le langi e mama ia ma auto uma ta mama tina lo mai mo mai ia ile tato por kalame le tauta ia ne vanga fiafi o te fa ma lo mo o folo fatu mo auto ma lo le soifua mruia ma le langi e mama o le vanga mo le la tato fa so fo ile dei vanga o le fiafi e le video sa o shei na lungo le to telo ila dona la do sen mai o le video dea o le vesi I se kalesia o te to ma fa la vanei o mai le fiafi le nei fesili mai I le uso ya Oscar ia pe avatu lunga le video ia le rau te no foa le video le isi video le uma ovatu e lunga isi video uma ovatu e lunga mo le muri se taimi ai o le tulanga I se misa anga po se vevesi se faife agu manisio le kalesia sa o sheinga lunga la professional page Facebook page ai na fiso tai mai ai Penieli Shalom Tamilo mai WhatsApp le kai o prokalam se o ese ave se voto fina ese ta ese voleni talo fatu ese wa long time no see ale uto va ia tu pe ia ese ale fa foi ponga ia fa pesa fa foi ponga ese ia ele a faina le tele no malanga tu e wa pisi lo no winga fodinga mai wa mai kasile me e te ava no a o loina na fa popole stanga tailo soifua ma le professor ko lua po sawa ya te ale fa sa o na to sa lungo me o Facebook te foi la utala ile tamai avevesi o tailo o la uleva tu lunga o le a o le tu lunga langa o te manu I tulanga o te talitonu e ile sasi e ile fata mala fo I o Sofia leita ai e nai tau te sile fia so se mea vatu lunga por kalamele nei lo no winga wa vatu mai mata o le lalo langi e fia le la fo ilale na wota manatu ia ona e faisi malo losio ni la fonga ia ale sunga I faife au ia me se foi o lo faia fa sanga ina inisi ele se video tuai le mele o le me fou e se mai inisi misa kuai whatever mai tau atu fo lo Wellington ne ai o le tau le mau mari tu ala ia e valusia fo ia o le la au ia I ngā le tua walanga I le tua I tua la mātou foi tau le mau mara mātou tua lalo. Ina ua o whaalongolongo atu I le lafonga manisio whaalelenga na la lafo le whaife aua ngā I sitina sia matua. Ia te le ropo tina po ai le whai ai. Ia matu ia ia toi ngonga. Ia o ngofo lewa. O le wingo la utala. Ia sa o le lei ia o tau le lumba ina ngawa ko sirfia le upunga la fo.
O te no fono foala o se vaenga o te tango e tu e whaafile mo ilo lotu. O te no fono foala mo mawhauwhau pe whaapea se me whai e Yesu i kangaka. O la ulea fesili, o le fesili a ye ro mawhauwhau. Whaamata e whaapea ni la fonga a Yesu. Walanga o ngā ruenga uma i e whai fe au makangaka whai evangelia ma ila tau o tala le lei. Whai la unga o tala le lei. They are doing the discipleship. O lai whai la kou masoo. Whai la kou ma whai fe au a o mea uma o ni tangata e whaata i tai le misiona mara ngā ruenga sa whai e Yesu. O le fesili lai lo loko. Whaamaka anga o Yesu lea e lafo Yesu se upu whapea. O le fesili ngang kauro o mawhauwhau. Whaamata a le fia po le ale hika i feo Yesu. Ma le toa tāmai. Whaamata e lafo whapea se upu. Ia, na watu whapea, na pēr no whaiatu. E la ule vatua le ata atoa ma le video, ma lia mai o tō whingalo, o na o manunga e pēr no whaiatu. E le ia sisi atoa toa. E ato fia fia le upu sa whaonga o le sisi. Pero vatu la le vatua le video, mana me ai mawai o irungo page, nisi na fo irungo la professional page, asia ta whale maru pio vauliko, na ilunga. Ia, le winga la latala, o le upu le na. Tu lou le ngangana ma le upu tō ia tea. Ia, o le upu le ngangana na sa whaonga tui titi o uruatu. Ia, whaonga lo le upu le na uwhai atuana nei, sisi. Ka ngofo ha pie li aro ka kingo. Pie li aro ka kingo ingo woka whaalongo i le ko inga kala. A leo te maua enga suesu enga, e le o se tulou se whawhianga inga i fau. O se whawhianga inga ua lewa i le ngā ruenga pe wa siria ma lua sutau sanga. O se tangata fo i tangata matua o le ngā ruenga. Ioi, pe atu i tūlanga o le au whai ngā ruenga. O se fo i sa umia ni tofi maurulunga i le ekalesia. Again, ke reka ua kuare ekalesia. Ai o le ala na no ta nofo mo ta whapei fo ka fiolai. Ia, ta ilo iai, mau te le whaamasi noa le na, ai awane i ngalo o lea tātou te malama uma i le whina ngalo lea tua. Lea nga e iai huisi au ngā tutofia lea tua, si whea kuala ukala lea kuloua. E iai nisi o au na ma i lātou, e whaapea o au na lea tua, e lātou te whaonga le suafa o Yesu, ai whaonga ai e whaafefe ei tangata. Ia, manga kua mai fo. E iai ka ngaka whaapea ngā. E whakula o ka mai whaasoa le. E iai tangata whaapea nā, o lae ka ure kuspa ia wha mai pi a wea, nau o kere whakua meo le keislea. Leanga o leu te tala noa whaalau wa i tele. E iai ngisi o whaife au. E lau ke whao ngā inga le suafa o Yesu, ai whaafefe ka ngaka. Ma le tua le manino le fionga le tua. E iai fo ingisi o le ao mai i lo uingoa vai. O le dangerous ngā le melea. Le anga e leo mai se ingoa o sākangi. E leo mai se ingoa o mose. E leo mai fo i se ingoa o pai malawhai. E leo mai se ingoa o se ekalesia. Ai e sau i lo uingoa. O upura pakai a Yesu ngā ave i o ngā soo. E iai le kaimi ko ke whaafea ngai ai ma perfeka pepelo. E le ita ua o ni tangata pepelo. E le ita ua o ni whaife au pepelo. E le ita ua o ni a whamai. Pelo wheka oso a Yesu la paka i le ngoka maua lunga. Ko ke whea ngai ma pelo feta pepelo. Ka mafo i e ke i le rua whekau i shopping center. Ai rua karangofa mai. E iei le wala au ngā le tua i lo wolanga. Ile malea nang oskaidi fa perfecta a le ngala paka ia Yesu pi a we ai ka ngaka fa penga fa mai e o mai i lo wingoa vai ka ko le ma ale le melia e le o mai se ngo sis ke ro ke migi ka o ka le mau ka ngaka wo felo ai
e o mai le ingoa o Yesu ai ngala paka i Yesu e oi na fa mai i o ko fai keke i e o mai lo ingoa fa mai nga o mako pero fekange le ku spaia fa mai nga o mako pero fekange nga o mako fa malolo ma i lo ingoa vai nga o fa nga le ingoa Yesu e oi nga o fa nga le ingoa Yesu ai muli muliangi fa mai ai o le anganga nai lea mea walato te ena. O le ki le ngao sia kako wamio. O le key word le ngao sia kako wamio. Fa mai o le anganga sai lea mea wake inga. A fai o te mana tuaina le taimina fatuala utala. A fai o te mana tuaina se taimi o le tuspa ia na toa tama ia Yesu. E iei le kaimi makaukia ngā ika Yesu. Ngā ika i ngā ua ia maua atua tangata ua whaatau o loa i to tonu o le mauta o lona tama. Kongo su ngako, whare sā pe maru manu ka puai. O le taimi lea, lai wha mawina i le tusi pa ia. O le kaimi lea, ngā ika i Roma Yesu whamai, ua ia sasa matutuli i fafo. Wa sasa makukuli i fafo. Lala le winga o la utala. O re kaimi nga le fia fia. Ngai ka Yesu nga. Ai o re kaimi nga o aku waika ngaka malalau Yesu i lea mea. Ma o aku fai kala ya Yesu feangu ya Yesu. Ele ika ya ka woso Yesu ni pe ala. Ele ita ya fafta ye ro so ni mai tato mau manga ya ka ko ngalu fa kasi fafta ita veve. Ko ke fa fonga mai ro wa ku le mau ro kuspa ia. Ko ngi mai rungar ka ko kusi wa e. Confirm mai me tau te fa so ai tato ngalu nga fi fatas. Le ai ma se kai mi o ngai kai le Yesu. Ma fa pe mai lo langa pa wa lo le menga le fia Yesu onga ua aku le ma fau ile maoka o longa kama o fa ka wo fai furi ma keki wa io me fa penga ai o mea manga fai ka ngaka mai ka ngia ma fai malau Yesu ele oea se kupu ka ngaka yu kaia o oe o le kari o ka muka wa mangei mau mea ele i fa nga fo Yesu ki ngia me uma fa penga ke enga ele i kai ele i fa ali i fo Yesu o nga ua le avakua a ko se furua ioi ai e au ngai o me kukupu fa pengei e ke oke Roma ele fia i se furua tau ta ua yo le mele ai e ke oke roi o kari ko ngai ke oke Roma e ika wale la foka ngaka anga se furua yo le loko foki ai fo o se furua ai ma yes se furu pasenge o fa ka oko mai me o mau ka ko lo su pasenge ai o le whaakau uinga e le fosia oe. E le fosia oe le meranga. Le nga fo ya ele kongi es furua i ele kere ele sau se mala whaangi uku. E oki ele se me wapea ngai whaia. Ai e ke la ngonga e oe ya a whaifo e struggle a inga ma mea uma. O nga e loa lea so o mea nga o le vā o oe ma lea kua. Ano mea le kupu. Wa fosi ke le whaife au le mea lea. E lo ngo fie fo iare whaife au e ola se furua i ma ai se furua. E ika pe a le ko kongi ka ngaka kaulanga mea. It's about time ka unga vaku sa oan maka upula. La nga ye isi e kalesia. La e fai kongu wama. E le fosia le maso. A e si la fia le lei e oe le whaife au rango le mea ngane ko vai ko le video lea. A e si la fia le lei e oe le whaife au e le lava lau whaasoa ma le pereki. Po o alofa po se furua ale fa ngaruenga me ka ua alu le le fa ngaruenga
e sau waila ia a ko ma mali ai le fa nga ia me fa tu fo la ngoi si fo ka paulo me wo fa loku paulo me wo iska ka fa fa kama i loku ma me ia ngau kupi e lo me kupu ele ola ele kupu ai ma ia o le me ngai ma wa ya taua io nei mea wa watu vai ro manga io la fa ku nga ro wa a ele fia mai ke au ka ia fionga le tu ala ngolo ke fa so ha ku ia fionga le tu io ai ele ai fo I ma se mea o sau se fionga le tu a fa ma singo ka ko e ma mar fa ma singo o ko ulanga o fai fe au ai ma fa ma singo ma ko ulanga o ma ko wele ngi fai fe au le le e ke fiu su e mai rumar kusia ke ngese kau kuar muli le kusia faalinga muli le ai ma se mea e fa mai ona fa masino ese ai leo o tou e ma fa masino ngo fai fi au ona sala to fai fi au ai ma fa masino ngo ma tou ele ni fai fi le ai se mea fa pena pa wale me ke mawar kusia faalinga ona tutu ta tasi ai leo ila tou I luma o le tua le ala le winga ora ka le fa ya e fa alo e ava ma me malava ya a fa yo ko nganga ia le sa fa au o ki o la kusisi o kulowa a wo di ai sole mala ia ia ola le fionga le tua yo to ki fofo ia kuspa ia le au a ko marpo IP e kalango mai e pule sawar ki apolo lotu just saying ya tatu taloia ya ile file mu o le tu ai la de se senga o meia a pa ur kanga ka mawalalo pa ur kanga ka a ya e pia ma fo ile a palasi mai lar kanga ka o le sa ka un fai ma vai ngorga ka un road model fo ile kilo ai o tu ala luna mo le matanga o le tatou program tatou wo ile malolonga a fo I mai le tatou malolonga ia ona fa felo ai lea ia o le sunga ia le ataua po le sunga godfather lungo le tatou program se o tatou wo atu te le onisi o tatou wa tala oto ia ai me se fo tatou news mai Samoa ile ni vanga o le fiafi. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le falimali wa tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whai e whaafso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu le ilo tau mauta, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po designs, e atangi ai lo lato suifua matanga o fie, ma le au le lei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services.
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua stilia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta aupu uma i ta pena i ail whai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le lua sulwhae tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a le o so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila sila mwhai tau māla malama lea i mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau walu walu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu fitu wha walu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo tama itai pule na omi ma sina mua mana tua na ile tautua o le Os Pacific Funerals Australia lo fale maliwe le momoe ai tautua ina o ile alofa mal wha ma avenga. Jambele watile ua fasu mar fitu minuti o deli tu la fa ele tautua fa o Blue TV mar poklame o le tautua ia ni vanga fiafi. Atalo fa mo folo fatu le atua ya ina nei vanga o le fiafi Godfather ma lor so fo manuia a lor fa totoa taro fonso fifi o kafe do ngia so ese fifi ba o ia ai kro ya a ke o ka aka o ile bi ko e mai uma u fa ngongonga fi o ke a bi wa sa useng ya la kala e sa una me nga pi o ke kuso le wa sa a fu fa ma fu poroki kunga mau ne o wa nga loi me aka fa nga ro ile pe ka ke ku fo se me o ka ke ka ke maro ro ma ka mo ile resto kusa ka sa ro ile ka sa le resto o ka sa le rest home ya fa kai da ya so mo fa nga fa ni ku la ya mai mo sa mo alo fa ku fa ka ro fa ya ia la gar le yo le tua e sina ma di ornge ama ka ngornge yes fa ole fa ngornge yes fa lidi enga o me aliki ya me yo ke va ye ku wa ile yes fa lidi nge ile ya ka sorry ya enga o me aliki ya va tu fa fo kana tu o manga liki mai le vevesia le ekalesia o te va ye tu lo Wellington la ulete wal pit a Wellington e te fo e wa leva ga mo ya fo iraita ale fo wo va yo fo ai liki mai fo ia karangoa nga isi au kuska ya ko liki mai fo press secretary wala nga ni fa lo ala lo ale pa ku le ka liki mai ke ko liki mas como si ngolo le ko ese re makaukia o me ia tate va ia tu liki mo na no te fa tu ai o le liki de ka sa mo bongo fa so tu yo le o si o le fefe au mala na ka le si stasio tina matu le pe vesi mai ka ko era poeka pe no poeka o le liki video ra liki nga o le video ya nga recording o le video ku se la
Ia. La pise ki fanga le. A o le sila liki le o liki mai. O le audio. Oli o ngi liki mo lo, pingi liki fe va para ka. Ya ma ko na lo ku rengo liki mo liki mo. A le liki de pise do ki mo la ko lava. Se la ko fa ko pokonga. O le liki. Now, o te lei loa po ai. Ai langa o leu te tango au mai. La wai lunga o isi pages. A o lea pe ye liki mai. Ia e se afo ia ngā le Friday. O tala noanga lei a tau a kusikala si ingia. Si ingia Samoa. O lea lau ke kala ngoa. So le reki yoa a fa ingoa e kuila e parka ko vaenga ia e misi Samoa au whika kala. Ale fa ko e reki yoa. A fa ingoa o le au whika kala. A mai la so whika ngaro langa o au. Na o whaia to tasiala o whai unga. Ina ua fisili mai Oscar. I le video lea pe play lunga. Sveifi au. Misa. O au lana o whaia tu. Hei. O lofa kele sveifi au. O lofa fisili o makua lea. Wala vaianga o sau whaasoa. A ole a ka haufi o la le video. A lea la ua sau mare siriki lea o le audio. La o fisili au la ya oi. O le aso finga ngaro whaalu liki le lunga pe. Pasau. Makau de foi lango liki kako group. E whaalu le lunga kamera. Kako basenga. O na o. O meio mera o ga. E kangai. E pune a kahua. O le audio le no o to mai lunga. O na wai lunga. Wa share solo. Ai e atangia mai o tala noanga. Anisi o tusitala Sydneya. O leo ia o te whaalongolongo tu ei manino a. O le leo au tanga vai a tipi au tanga vai. O le leo o maina vai. Ia manisi loa le la vevea i. Ia lato tala noanga. Mamulu ai tangata. Ai le oilua. O lea e record kaka. Ai le lei foi lea se i whaafofonga mai ai. I le mea le tupu nei. Le mafua ai o na whaapea o na wha le tonu. Le whainga o ngā ruenga whaatustala i Samoa. E whai kengi. E whiika ia pai. E whai kala o la whai. E mulu ia sālai. To e whai ingoa ai ma ingoa fo i le whaaloalo. Le tau sa oa re swafa o le pale mia. Ai fita ngofi tau ia la to ingoa ia le e kele nga karangoa mai. O ingoa iu ke vai e runga e a mai e. Secret code, sorry. Ma o ingoa ia tere na whai upu matanga mai ai le i tapi. Teilo po a whai o se nickname o le sunga le pale mia. Whafonga mai. La latu. O le audio le liki. O se mai lo whafonga. On these letters really, do we send them to the press secretary? Yeah, I got two members. Whatever we now got Is it true? Or is that just a rumor? That's what I rumor. Yeah, I saw that. Yeah, I mean. I didn't know where to land, so we're only kalau saya bawa pilih naik bayilah. The Shuays. Aku akan apa? Kalau sudah saya story lah, saya bayilah. Ini kau mangga awal dari ya. Nah, ini kau mangga awal kami ya. Ambillah aku. Ya, aku pakai balik. Ada aku itu sih. On loko ngayon na. I really like it. It's really nice. Oi, kaya era kau. Lepai le chai. What? Lepai le chai. Ngalemua. Liwal pa yung sinang ko may. What are you? Wow, yung may nangyay. Who's lepai le chai? Kosi. Yeah, você é uma linda. Não era um makopat.
I know, o nanga le ku fai koe o okay no ai o le ku mai mari mo photos. O lo ngo mo kai. This is just a try. Oh wow. But it's not the final thing so we can. Ese ma yo le akala le pe anga la kala. Ka ko exacting mas kinyo. I want to. Oye, yo ma ka ko exacting yo. Ya nita mo. Sila kami siyo. Sa thanks. Oh my good boy. Oh. Fape o mai mea ngā kuri whawhukura e pama. Porque moro au, lupu, koe ngā upu ngai, koe ngā upu ia, whai upu ia kongo palmingi. Ko se kuri whawhu, pa maroro lupu whai kura pia. Wow. O le winga le whai atula utala. Wa tau vaai le unhealthy, poison. Wa tau sila la sa mo ai tangata ia lea e whaia le media. O tau sila i tangata lea vele tau whaatuatuanga. O kanga kai whai mai a la kou o la kou e kou kum maunga. Au tau whaafonga ne i whaingo. Ia, me si di e leo maa uanga i whai. Ana wa watu lunga se i o tau whaafonga le i ai i tala noanga i e whai i le i ato. Ia. Lau e lesi kusikala le valeo, lesi kusikala. Poske o ame le whakure. O ame? O ame le whaikala, O lai o so mai le isi tangata wha mai uaturi lave. Ia e o so mai le si ngā wha mai pese keinge mai ere i kuria o le o le rumor, it's a rumor. Longo wingo le rumor ngā ngi kala wha longo solo. Ia e whai aturo le si o amel na la ave e ai. O lai whai ala kou maa salonga maa. A pai me le kusi loa wa. Ai punga mai loa ma ia haru di fa valeri no simi. Male Larry lai ka. O so mai na ia tau Larry. O Larry le fa sino i o pa le mia sunga la au le mali to. Ai fa mai le mana o Larry. Ia lavi. O fair sa way information singi. O le fasili le na ia mai na. Matua shua mai nga pese fai lau kusi al pale mia. Vai o le tala la mai ele banga o Larry. A tau vai tatou i ai. I lea tu ai ngā tangata whaafetei na whaapenei. Lea la ua vai i ai le maua taitai au nei tu ai ngā tala noanga whaapea. Limu ai wo o ia tosi. Tosi tupua. Tosi tupua i kukuila ngā ua o ia o ele whainga. Tole, o tau sila nei tu ai ngā tangata. Le mafua anga kongwa lea la o fia ai le ko akele o le au si konti e aku i runga le akau. Le au fou ma le au mosi e kulo wale o aku. E aku fo ike vai le ore sawa ma faa sa pasui ma le faa kua o ia. E mafua mai attitude ia kanga kaya. Ia uto vai la uto iei le man ia ai ka i mua ngi kanga ka au kanga o kipi au kanga vai. Ai maa ia la ko kala para me la ko niusi e mai so. Maa ia niusi a me le mai e. Ia ua tau sila i le tu ai ngā. Nā watu o le liki ringa, o le kamanga lenga liki mai. Kamanga o liki, Ioi, ta fio lai. I le mea watu lai mai. Ia. Lea se fautuanga. Waku ia o le tangata matua li ataua. E watu ai le fautuanga i nei tu ai ngā. A o lea fo i se sila le malo. Ia ngā kusikala. Ia resi mea le whakua ia kaka. E le whasikala ngā le whatoi. O le release e ave whamai. Ua fōra vea iai. Kāwhiofi. Tāwhia ia kako wala wā kako. Wala wala kōro keino. Pei o lai means o le tala noanga le ale Jaws. La le vei Jaws i. Ale la liki wa kako va ai ia tu ai ngā tangata le anga whapene i mara whainga o la tau ngā. Pe fōringa mai whai kengi wala, whai kala isi fō i media, pe fōringa mai o kongo fōra media la kou ia sa moa, e whai kengi fō. A fo e te iloa le tau tala le tala noa, e mafuaka whika ia ame. Le anga lango ame le whainga maro. Mafua ananga lenga ma le anga i whapea loto. Le anga ua lei loa po whapea o lenga, ua lei loa po whea kongu le mea le kulo ua le ia i media ia. La vela o e lai whai fo i le observer. O le mea le na. Ia, wale i loa tonu po where mea i tūwai.
Wa dei lo pe tu lungo se fai nga ma lo pe tu lungo se po fermele mo. Ya na fai lo le ai po ile pu e ya me. O la ko foi ava. O foi ko la ko ava ngo foi le mo de foi ngai nga fi kai e. Ai wa ki nga ka linga o ngi ka fa ka ya e nga pu e me ya. Ai wa matua ti nga u ta linga le limu mo fai you know ka fefe foi se fai ngo ka wa fai e. Awa ngai ko i po e mai ar fai ngo ma u. Ya. O to oele de tango mana ya kele fa afka ya ku ile nga pu ele audio le ale ya tu afta ya matua ita pu e mai ya se ya vatu lunga nei tu ainga expose tu ainga tangata o life ngai ma o langa ngai mo le van kau fa ma vai le tau tu e fa tu ina ma lo nei tu ainga tu stala fa pene wa ka foi nga pen por penning o marieta nga pen nei o da observa e vai e tatou le fa alo ia tu ainga tala fa pene ma e wa ia na palau vale malea e oi ya ma fai upusa ma le tu ainga tu si tala fa pe kwa ki nga le roko ki pirang kalangoso pe se me kwale fi atu ai e oi ma tua tinga it sounded like os tangata lai ma tua le loto le bitterness usa lai makwa ki nga o nga fo ilele fo ringa mai ye se me lai mana o ye ai le o ya a kere nga ngi kala u fai ya ame ku lo le fionga ya le lua ai a sa ngi la o i tangata la ma woina le va no ele o le lua o le ala le me la fai ale u aru ngi la ngor ngi e va dia le va ngore o le media malo le tangata fo le sa ya na ya lave ya tulo yo am salo lai ayo su nga po ai lai o la u masa o la to wa fe mate inga ala me lai le ye ele ai ma se kala ngoa e kau build abscess ko inga kala go fu ya ma ga fu la pa vis kingi o ila go lo lang kau ku ma ga fu pe ama ya au la to fu o le vai na tatu le mele le te fai atuai o nei tu ai ngata o ke fai pe ala o kala le ala nga sa o ka ui mai le wala le ya ko inisi le ma wai attitude le e le manga o e pior les kanga na le ya to e mana o me myself and I e o kila o ai le sie ke o e fa o work harding si e mana o ana o la tou e te tonu mai o ai fo ilesi o le a filifilia le malo e le kai ya sao ma fo ngo kamba e o ala laule valea o ai o ngi ko inga ai lo pe o disqualify era mo ngai le media le pe ngba fa le malo ale ho ale lo po lo ngai ngole si ngola e la nga ngola ki filer malo ale la wala kulo mai ko inga me fa pingi lau vale ai ke lo fa ngongo lo fa no ai nga na ya le to dango ma fu nga fu ile nga le nga ma ko yo ku vai rua ko ya ro ke ma sa ma la nga ku fai pule le fa le ka ko o le nga ko ngua le nga le o le lau o le ai vale o le fie poto ioi nga ko ngua le ale nga fo ile ka fo ile ngo fo vai ke le ku lo ka u riku malo fo la ye li mo riku malo malos a vai la ta to ia ile le anga o ye tu inga talo fai le media samo ya o fa ma vai ia ali papali i Mogarisa keti fai unga na o le sa avea ma komesina lango sui komesina ya mai le pa inga na tuana ya tu ma desi pa ya inga momu atu fo le ala ua au mai la na fa ma vaenga fa ilo mai na lela ya ma le tuala ile fa yare me le o le vanta tu lo ya o le fokalo ya o se fu la ko ka o mai fa ma va pa mo la ko kai ya
ai se mea e manga ia fa ma vai o mongarisa wa kau fa ma vai langa wa kele rate o fai mai la pa inga Samuel ko ki rate mai mongia sa mo Aya se kanga kai ka kau fa ma vai umara vai nga ia sa ave ma assistant no longo lenga o fa sanga Samuel o ia se fa pui yeah iyo o ia sa o yukai kau malala vai nga sai de cap o vai nga ia sa au kafange o pa au longo ki o Filipo o Mona Lisa o Efo o Norman ya po ai mase si o misi a kuila disi po ai lava o auto e lo kari ko nga wa ka ko fa ma vai ai sea what a shame ile sawo o afa masanga mayuka i kango malala so ko yo aku mangisi o ila ko o leo su e po ai lava nga o nga lu fa kasi o aku wa ka loka umar ko aquele e uia o lele i maua lele mai ngi uru o kalako at least o la ua makua la uru ko aquele o au kurei a veia au kurei o kele aku la ko ngaro ngo fai la ko me ya la ko ia e maresi asiaka o le ka fa ka se como singo le se como singo fo ya ele kai fifiria como singo fo vai ngari fai mala ko su como singo e vai mo ko malo fo e no kele fifiria no vai le winga le fai ti le nga fa fitai o le fa fitai fi fa mawina mo le fo i tamali ai manga kua e fia ke le sa fa fikai ke ro fo finga no le eto e fia ke le sa fa fikai se kanga maliero ka loko sang kau kua masanga mangianga result e mau ke fa fikai aku onga o result o fua mai o atonga ruenga yo ila la fa fikai e pe fa pe e ke le aku kanga kai o lo kai fa basanga i lo kanga kan ko ka lo ka mai le fia pa inga ko sa fa mai e ka fiu ke ma fa por se me ka un fa fikai lana ele o se ele o se fa pe o fa ya tu o le ase si tu le I don't wanna we're not personal vai o le mati tala no le issues o ke le po le ase me o ke fa ka ya ilanga nga a ise me kere nga ke le o nga ruenga makupe aru o malo I cases ele lava mo le mau malele le ko kapenganga o le menga o ke manga kua mai o ale nga ko wala nga ko nga no fai ma fai se sia fo le lai ko o fai me la vai kas a me aka wa le se nga nga maro e ka nga wa ku au ku la me se me e on ka ko wa yo ma fu mai lo yo nega o le la ina e pi au talo tangutu e au karo ka ngu ko fa afika ya awal me ka ki fa ku malo malo le galu due ai o le taimi le dei a fai e loa le tangata o lai tau wa fia ini mea o le me fai ma vai o moro ka infa ma vai mo ioi ele ngal pau le wa le loa le o le fange o ka mo lunga le wa besi o longo ma pai ia a ke longa e se furu le fai lo mai por ko le ma singa ka yes ia la ve fo ma herpet I think o le si swafana na fa sau au vai tu le ata le sau fai mai ia ka mo no me o aku ais kangaka o atu ais tangata o atu maua mai makaloka mai la ena le fa pepe soro ai au tafa matulanga fa pena mana ia le atu le me le winga le fa metalanga ola le raid le wasau ke pua ana na fifa le ke pua ali ma dautia se fe il marke ma falo ia o tau sila la ia o ala ngonga la ka o le la ka ku ia mau ai mangi me fa to foi ala ka ula ngonga le tangata kai mi angor punga fa ai o ngenga e punga ai ko e muri ya o awa ngā luenga o upuna e toe muli atu. Ia mataksi. Ia, pe ala herpet ai wa Lewa vai tunga lewa sau ini. Ia. O le lao mai le wori e ka fau ni ai reo e fai fa uma mele sa mo. Ai le polo me ngi so ngi ko ngalo ko pe mo ngalo ko pe ngalo ngalo ko fai sa mo.
Wai ni ke kai mga me ngusile ye ko nga leo pa ba. La se ngaru nga se leo sa mo o security for the more bank. Mo kai for pui. Ai ja. Tatou talo sia ai mama mai me uma na o tau fai. O le tala na. Kalo sia. Awa o le latu le wala tu wai le kilia mar kilingi. Ma mei watu taimile nei. Ya. Ya me hai e kongeki o ya uto. Mela le morsila fia ia le ufa ma vai. O wa fa ma vai ia le foi tamaitai. Ya mai le mataka ruenga o le. Ai matua tangata le lo fatu le na mo wala na pe ale la ngaruenga le ruai I Pasifika. I Oscaria ai pe station pe se tunu o Pasifika. Ia wa karsia ia o whaangala ko akamai sa mo ai e sa o ngai ka ai leo Solomonga po se meo. Yes. Le vo walu ese wa mo fo ia pali e fo la tok. Ya wo ese umamai. Ya ai le o nge ai e le o tai o nge le vau matua o sala fai e pe o le upu e le o nge la au ya talo ale matanga ruega fo yo leo mai la tau o lo a au tatu tala no ai ia ke au fo o le fainga sa o nga le fai e nge kanga ai lo ai le lango le malo o fa so fo o le tasile tangata o nan o fo matua lo le tali lunga o le si tangata le I le official le failo tusi le tangata le lo failo kusi la fo media ale malo le saf so ani alapi o watu lunga le ata le usolea le ya tawa ono tangata le acting le kai miri ngai oh ia tangata sua fa ia tusinga tau finga pesta o tangata le acting funga le press secretary se HRPP fo ia o tangata le se fasi HRPP o matua HRPP io HRPP ele temi lea o tau va me mai ma u va fonga va o le fast te tainga fionga sa fa pito fa pe flau del madeto o mo ko akele fai kala le la kakale te le yo na tala le fai le fast ma la au le mali to ma fa ali ona manatu fa io e fa sa usili o le mele na le se price ai le umina no fo yo ata sile tanga te iro tel tununga o le van tau na ese ona o le ale tu e afu ai la tala le o te fai atu ai le ataua no ele o se this is it's not personal ele personal le ta fa so le la tu il le ula le it's professional o le ale o bingo la utala e kai pe yo le mele lo pro ki le fai ngai e ke e ma o ko fai pure ko ke o le ale kali le ai le kai fongo pro ki a ver kai fongo kanga lango inga le nga o nga ruenga ngar maro fa penga umala lo tantonunga le mele o so nge ba fa kasira kanga fa pia nga fa pia aiefo e kule HRPP ko foi mai ona saudo le fa na talam fa ali lo na fa fia poto o fe nge la le o kuai vai la mai mau le va no o ia kaunga step in ia vangoa ia mai o ia foi kaunga mo wa pe a ku fe sa pe or kala su ale fionga palmia le o fa karangonga la ngai o te mana tua uma upu malena vai le no fa karangonga nga sa ngora fionga le palmia o lana fa ta o tonga fo I mai se fo o lana cabinet le ngai le ia se ka kaunga mingi swimming ska le o ja se mingi ska ele fo se kaunga sui parmia ele o se parmia mai o le au wivinga o fa kula ngar kanga kai ke ler ko fa saudo lai o lai ke le sa la hola ngo ya ngai lave ai fe no lave ngango fo yaku e liso lave ele isau public mai ma fai nga manga ko ma ke el fai nga malo na fai li lo a me ala ka mo la fo nga le ku a o ma ula le na matua public alo na sau ilunga ma fa di mai lo na manatu ma te ele fast
ia alusi ngai na nga ruenga makakau nga out fa fela nga kausi le ainga kausi ai mai ia to nga fisili le na le fisili ai vatu e oi no o to te fa pe mai a meo le langa e le me ka o me manga ia e fo le me ta to te fa manga lo ai me ka o me sao fa sa o me ka ngai e le o le fai kara leanga maka maula le fai ngā malo ai sa le fai ngā malo ala u fiala la mua li fo ngofo ia i ma fa leanga o peor kaka peor kaka fo le i fa mai fa sa taulo ia te ia kasi le kaka alanga le o kele fa penga sa yo mai la utala isi mtanga ruenga o vai tunga wa promote lunga se tasi o le teifo i tau au sat paitea si vatula utala le o le tamalea o te le iloa e marosi langa porkiki malanga HRPP ai le lei pēla ua whea langa leu o mana tua se e vatuela o tua lalo ki uwha pē mai a oro i kā koro a inga ma kā koro ungu ukau alo lea lea tau lea whawtaia first and foremost o lau vai tu pēa lua promote oe a peru sau a inga au i night officer fui mu te lei lopo le na ua e sui komisina po le ase tūlanga maualunga le na ua iai se i makausia kia koe e Oscar po le ase but whatever I think nanda o vatua la u fautuanga le fai ungo tausanga tene a ngal pisia mar ke lo isi kai mia lenga ale la vatu lenga ngo ulo fo i lo tu langa fa HRPP wa fa porokikia fo sia ka ko ami e or ka ko ngu e o fo i ka va fu mu yang ko wo ave o pekesa kai mor paroka ya wa sir fia fo i na e malanga mai fo i nei mata fa soa ma ta kofe ma ya malo le lo o le ke maro si sa HRPP no fa pe fo ya uia e le te tauna e e le te tauna e porque kia pe fa pe nga ka o ko ka whinga ruenga malo e le lava tula o tu alalo fa le uso matua ia te oe le uso lai titi ia po le tu alalo fo ia vatu asiata ia mo oe langa le usisi o te ioa o isatu paitea ave ese le fa porque kinga o whainga o ngā ruenga e le saul HRPP e sa ili lu manga yo oe o rankings fo inga wa e me ia runga fa tai whainga malo Mio. Ave ese le saul HRPP ka usi oe malo ainga me o pena. Ona vo i o le atele nisi promotion se fa ro ku per malo ko ke malanga fa fo mo i fea. Sui lor ma fo fa. Sui lor ma fo fa ma ese le merna. Tele report ia mi se vo ina fa o mai te mer finga balot. Kasia o ri inga o maka valer kampangi o fa nga o i pekesa. Ya. O kako fai pule o fast kako fai pule to fal vai malaya asia te tafu fore lango fai malo lango kako fai pule o ia foi o le swimming ska o kupe a uma foi me ve se roa nga fa prokiki a wa a fai e fa prokiki le fai ngore ma fa fai le mesa fa ma vai o ese manga ruenga nga ai ku iska nga kai fiko ko iai ele onge ar kako fai malo o le fokuanga nga le vatu mo e usu ma o ko uma fo la o fionga fo ni le komisinga o le foto au lo nei o komisinga fui mu li o le tama tau mana o le alo se fa fia nga ya mato fo o retired o le foku au lo le lei ya tu lo fo ile so fata no basa ai o le foto au lo le lei e le namre lai e le fa pe vo ile le wingo la utala e le fa pe e mili fa u kala onga la ngo le mai tau fu sa mo e tatu fa so le tau ya fa pe mai fo ya a ka nga ka ro o re ri la le ma pe a inga le sifi le a fo lo te fa ya o le nga ma le loto ia e lofa ai wa ia ku ro ko inga mele le la ko ai mai ko finga le lei an ko ke e finga malo a fai e ki nga yo makolo sala ki nga langa ko kele lango malo ma tulu tu malo ngel malo fast e sa o malo uma ka ko samo ai a fai kele palo kama ile lango fai de mesao fa ma vai so se se ngaru ai le o ki ke ai fi manga ai li foi e kele le pei ma ki e fu ai ka valer malo
ele o ke fua isi kangaka ia nga ki nga inga e paloka ele o ke fua isi kangaka ia lai sa vali isi makua o lai nga paloka sa o paki mar pale mia manga o pale mia ai fa kai le ko ke e ka valer malo ko ke fua ma fa ke fua mo ko ainga a wala fa ali fa fi poto o fo ko nga le va ku fa lo ikili ave ese ar mo fa fi poko ai ku i for mo poto le lei poto mama ile tua fai ai ka ko ngaru ya o fo ko nga le lei nga le to le u tua ina inisio ainga me se ka ko le u for ka ko fa nga malo ya ka kia roa le mole me malova mai si mea ai o mai ka ko flo fakas sa o le o ya siaka o ke le o loa i lo ma fa fa o ko fa ba le ala ba pa fa pe o CEO sa o ko ko le chapipi ku la Belfast o mo ko fa ba le ala ba pa pe ku Belfast a wa lango le chapipi ale ku la Belfast ele se me fa pe nga ko kupu lango fast aku ambil jam pilih sekali sih kau lango ni jam pipi o mai fast o ko lango fast ko ule ma mala mai ki ko fam ka o me po o ko fa ba le ala pa fe ke fa yer me le o CEO aku mai le fast o lango ni jam pipi o ko fa ba le ala fa ba le fa ba le fo mala kana fa yer me foi landa e lo vingo la tata e o folo luto o na wo mo le tala ise uso le ya ma le hotel o fo mo fa ngoa o tang o na itei o o ka wa le na lo te tu sa wa e lo ngisi o ke o ai ma tu tino fo ifa asiata lo winga lo fa matala o tanga o tamiti mana yo le vai ngasia e aka mai kere ka mai sai kolisi sai avele ya lo winga lo tala e o fo ila o le si o nga ko finga le ngo fa karanga du ngor tau tai o le i le makanga ruenga a o yai fo i le fionga ya muripola ana rosa iti na mata mai tai ACEO nga o le si ka mai kai e ngo fo ma le leo o le makua HRPP le nga fo i o nga leo okay lo uma tua ai e o fo i o lo loto o ke fa pelo ma vo se pe ko ke poko e ri po le me e ri pe ko ke le ro pongi poko nga me po ona le wingo la tala e le no fa ya tu le me le sa ngombe e ke kaule halu e ke halu se universike e kaua o mai ai lo ku langa fa public servants vai foi la o era na firma nino yo le tala noa la fionga ya api o re kangaka ke sa we serve le malo kangaka fai ngā ruenga ar malo e le ai maso kou whaalanginga whaapea o kou on kangaka fai ngā ruenga se HRPP pe o kou on kangaka fai ngā ruenga a se fast po o kou on kangaka fai ngā ruenga a se vaenga whaau fai no le ai mangi kou whaalanginga whaapea ngā pau war kou whaalanginga o ai kama lea se or kaka fai ngā ruenga alea malo o ina le ku malo de kai miringe o le fast fa fonga a ko le mamlama o e fa fonga le fa karangoa nga le la ar ko singa o fa nga paro kali ako ko lo pulo fa kai kele la u fioga ku ye felolo o re ku ai nga kali kongu aya kali er media e la ku le fisili o ma ko ya e vange aku o vange mai lunga vange aku lalo vange mai i ai maua ar faingor kadia very mangingo ya o mako mau ke ansai le malo we even himself o langa makanga ruenga e lalo le pulenga al executive o ai la mau ke kali le pare mia kali le kapengeka uma bisu po fo ko inga mako kasi ka sa ore lu that's it a ringa ya me o le o mai ai ka wa mo mai ale a mele nga fa finga ka inga fa va ve fa ka ngu ele kua isala elu ngu kanganga o le fa finga ka langa yo mai ma mo mai kupua mai mai e kupiko wa kupua fa mai anga mako ngo fo o sidi anga mako ngo fo pe mo ki polonga ko nga ka fasi mako mo ko fioki ai sa sidi ar fas povi ala nga ai fuar mangai vai ka ko ye Howard po.
ia lela vai la le taimile nei wa se fatu nei la utala. Do you know the most unfair thing? Sa mo fa fonga mai la utala lela vatu fa masingo mai la auto. Ole makua ki ngā i ole loko. O lo va ai aku. Ai pasi er ka vale le malo. Ki ai le au maula ia le ke e fainga malo. Maula ko ai. Maula ko kai ko alua mala ko fanga we FPI sono mapipi sono ma o si ai ki o ka vale le malo. La oi mala ko fa kau me uma. Ala te si la fia le oi ma lea ke sa vali fa akula o ka vale ko kongi ro pasese pasi mar taxi ngai ke si la fia lele e rei pa loka fa nga malo ore ke ai se ile pa loka fo ai se ngungu ale mele or fa ole le pa loka fia poko ai le okele ma fai kala ma fia poko ai o mainga ke fua mai me malo fa sa o ia o to ma fo kala kuspa ia. Do not be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Olungai. Renew i. Ale renewing ai. E oki le loko. Ara oki rai o sauloa me fai. E nā muleleli. Manga yer fa maro si mo vai ngai. Ma ko se mo me vai. Lena. Ara me ia. Se file mu pe yo le lupe ai ka mai pe yo le. Ola ngata. Upo masengia. A o kala ku spaia. Ioi. File mu pe yo le lupe. Fiu wale a mangu e kapisi so mai. Ai file mua. Mai, le ki ronga maka lupe ki so. Mai. Ai ia e aka mai. Ole ale winga ole natala. Wa kula I mai le langu mumu malako ka inga. Okay. What can I do, sir? How can I help Pera and fulfill your vision? See? Ai le ole mele ole ki nga ngai lo ole o ku mai le I are fa mai ya. Ia ke mawai lo ko mumui le ngari ki mai ang. Mawai lo le mo ko mumu le ki mai. E van tau no fa sa o to wala. Le fa ka mo fa ya ku fo fe kalai ka fa sa o ala ko ke lo pa le menge mari kuanga. Ka mo fa le pa le mia ka fa sa o ala o a le fo so no musa mai ya o ko ia fa pi o to wala. Ai, kai miringai. A faia ua ko kofia uku. Ya. Fa kai ile ku. O leisi vai ngali atua. O le o toe au maile fa sisila ngare office of finger palota le maile fa msinonga. A sorry le komesina of finger palota. O le o toe torpo mo se aso ia le fainga filfilinga por palo tale titi ali tu malo o sa fata no mera mo mori ato kalfe mai ka ke lo le mafuanga ai le ka ke lo ngole ia famsionga ia ko fala li ngumere lo e ke ora ia mengi o pa election fa pengi e fa fusika unka e pe sidi ke aule ni lo wa manga ku ke lo ma fuanga ai ke au sidi ku fa kasi ai fa ke me kasi via pa election uma ba fa MCC kasi pe ro ko ya ka ko ska ia wa la nga la sa fa ko mo mai ka pi fa ko mo mai ko singo fa na paroka sa ole le mana ya menino yer finanga lo komsina nga issue mai le saunoanga le fonfikalai o inganga mingo yai komsinga o nga ele au mai fo ile se mesekas sa ese ile amingo se warrant e fai nga palota o le ala fo ila le nai lo na tele tununga okay a fai wa a mai ma fa
foi le whaangafua ngofoanga o sa whakakasi. O le mea le la avero la ufautuanga, e tusa yo au tapenanga malo ofisa, e kaulanga whai I. Ai au watu, ai au maile fautuanga le kapeneta, which is o I kongua, e kali I ai le makanga ruenga lea. Fa maile fautuanga le kapengeka. Pe manga ia lau fionga le komisinga malo ofisa. Ai si tautu e tu whatatante isi. Kei roa kua ko fo kuanga le akau ngo vai ku ngangi le fe fisiri ai le am se o mo wanga I fonga o tu atu o le se fe o kupe la ku a me nga ngo fe fa ngo kupe mo me se o kua ku o le mele o kos mo ko ka ofi o le se fe ai o kupe se I fai fa kasi e oe e se fe nga e ke le se fe o le fainga nga I role o maresi fai kau saules ke le nga ruenga ma ke le heli me fai ya mo moli fa malo mo fa titili ya la wo to fa pa fala tu le vai nga le a o le manda I o le saunoanga ale fionga ya tu ya filon preve to le fo tu ya filon John Stanley ya ina ua fa ya fo ila to filo inga na le la ma le utustala ya lo no winga la mo tatou sa fata mo mua ia o foi le sa e malanga sa mo ke parokai ia wala ngala o le fa nga me o ko ro fo le skala le fa ia na ko fa nga pe ko foi se si skala pole mo ka ngalo fo le fa ngi me o pa election o yo le ya na la to mo wala fa no mo le si na fia le paro tai sa mo a wala a fa pe foi le wa too soon ia le la to mo wala fa no lo no winga ole atalia se ungor fams nonga le fatali nei le fionga sui pale mia ya ame se fo yo lana ia case matuilo ma so o tasina vaenga tatu te le tu malo longa ya ole fo o ma o se o ma tu malo vai singa no lua pe no failo de nafi ole aso tayao ole amo moli ai le matu tama io tu fa motupua a seve heni papali ole a momodialo ia ile fast party ya sa usira sila ku makoka o ko fast ku fast ai kai ole bang ku fast ai al matu tamala mar matu tu maloile mana ofuile le pe e latu na on tau fono fapi ole aru sa o ai kokong lono winga le aso taya ole a masi mai ai ainga ya tupu aingo e aingo papa ma aingo ma venga ya me se fo yo su am fa vonga ya te na de fo i mari dom fa tau ya la tu fui pitor sur tangaloa ya e me se fa sa taua ma fa autotanga ya le lunga ya mo modi mai le mantung sui ya tono vang fa fa pe a foi go foi o a ku pakakua pe mo ki ko foi e se painga paro kala kiki ele ko foi ele sa o saka ni pe ku sa pe ko pa kala kiki pa ko ga me wa kasi dale me le foi fu e pe ma ka pese kangi wa a kangi dale fast o a kangi le cha pipi ya ro winga kasi le me se lo ka ku fa kasi pa lo ka e ko ya mana tu foi mana tu yo la ya lo ya te tau e mo mori yo ele ai se ka fier nga me a fa pe o la ile o fa mali ina tu langa tu la fono finga palo ta me foi ku la e pa nga fa le foi na to foi ai mo uma ale ma se ele iso nga o so a yo ele iso nga si ia le va au kaua ma yo fa sa to ma le runga na si ia ona e si mauti noa mana tu ta si le tu malo o le o mato ta o to lua mato wa te fono ia o le mako kai fongo le o le fong fa vai ia o to famo to po o yor fai puli tu to tasi te mire nei male sunga ya tangaloa e oi ia po le uso fo ia tangaloa ia le ala te to rua tu pou ya afa ya o se tangata le leitele e o le toa le leia o mato wa sui o ma wa ta wa tofia il tula ngor mato wa
fono whaavai. O le lei fo i o le awali ingai. O le lei o tangaloa tupo. O le tangata na ola ma soifua fo i to tonu se mātou fo i nui whangasa. O le mga ia ngā sui whapenga. Ia, e malama ia i le lei. Me se fo i siona tua ama, siona mātua. Ia afa, ia mawhale. Ia, ma le auso fo de ona uso matua whawhine. Ia, wa lewa ua. Loa fo i latou i tonu a ia o whangasa. Ia, ma se fo sa tau ai le tūranga lua, ma whaasolo ba ia runga, whapena fo i la. Motu pua ala to. So e taua. O lesi vaenga e manai ia mātou te fono Godfather. Kala vou. O le generation fo i lea, o le generation o ngā luenga, ngā luenga. Ai whai mawhawhau. Ai whai pisingisi umara wuri ia. Ai vai lei. Loro winga tala tu ele ready mai puro kiki mfango ka whai aku. Mai singa kumi. Usa, e vele ma ngai o ko inga kai fongo ia whapia. Koe me maro whaga kume pisingisi. Ia kai ka ua ngā. Ka ua ka laku ai o le nuu ia e pila ka laku. Anda aga laku i le kau whaisa ka pā mo ai pila e kau kuai le proceso ka ika i kongo le a. Ia e mo ka ia ko mai ala singa me o pisingisi se a makaila ka a. Se sauri mea koe whakupu. E ni kai ra fo i ka mai ala o ka makikeri. Ia. Ma lo foi whaftai. Lea i ele o Superman, o le uso Superman, lau ka mo afa. Tu se ese a tanga loa tupu. Afa. Ese ka kou kama o tanga loa. Joseph, afa. Ka mo Superman. Le uso leo. Ele leia tu la lea mi o a tanga loa tupu. Ia, da sile na tātou o tō tonga. Loro winga, tuturi matai fo ila so taiao. Ia, i tūlanga fo i. E uma loa lea so kai au, o le atikor mua la observa. O le atikor mua la observa, le la kaka ua kua. Use, uma atikor mua, ale ngai o so mea ngangei. Le atikor la observa. E taunto e fo i vaisinga no pa election. O le interview mua fe alea si o edi mai fo. Makule e. O le media. Ia, tasile na tātou o totonga. Alai si tātou o totonga nei aso le etu. O rautu vai atule o mai lunga le sui tau vā. E tapipi. Mai kua sa whaka. I oi fo le sui o si. Ia, tō taleilo atu a si tangata pisi, tangata whai pisinisi. Ia. Ia, whaafitai, e le lei e ka kaunga matua vevela le lei eile. Ia, te tauna vevela le lei eile tūlanga o le whainga pālota. Ia, ana pe wa au mailunga, pe o se sui o stangata whai pisinisi. Ia, ale nā ua whailo mai e le HRPP. Ia, se taimi... Oe o lau lua i le pou. Misi. Lua i le pou. Ia, na, ia o te tau le masani te lea fo i ai. Ia, lua, sunga ia lua, ia pe o ial nā le la whai ma sui o le HRPP e tau wā. I le whai ngā pālo tala i titi mo sa whata wā tātou te rei lua. Po ai o le sa whata ia po ai manisio i tū malo. O le ato e fo i whai ngā pālo ta. Ia, o te lei loa li i pe, mo i le, ia wa o ke lea o meka ke vai ko i newspaper fo i lea. Pia te lea ia whaatala oso nisi mea au te lei lo fo i po. Ai na, sen me tangata whapea mai o le atapunia e whaasale le anga lua le lato official fono whaavai pea whapea e a fo i. E le suia lava tangata rau te fono. O se mga ku le ngā mga ku. Pea whape mo i waranga na pusewa ngā mai le karanga. O a kere lopura me la kapongi ai. Ia makari whare o malo. Sa whai kuper malo. O me mo mua me rongo. O le la kapongi ai la kou le baile kafe aku. Le lua milionga mal kuper pro keki. Lo la kawhir whai ko e la koen mele longkolu. O le kuper pro keki. Ele se kupe fone whapengi
ele fa pe tai up le malo a pe le ave fo it's not right. It's not right by not by right. Not by right, it's by privilege. Longo winga le manga oi. Ele se mea. Ele se mea. Ave ma sisi ku ma. Al me singa ngalanga ke au. Ele apalai la ko foi pule. O le isi vaenga mana tu foi langa o tustu singa ya observe tau fa leanga. Le winga le ngo fa yaku. O le upule te tau na fa ai te le fa o nga ina. O le ese ngo le tu malo. Ma le no. Yeah. E ka kau o nga whae ke makako vai toruina masa iri tonu. Po o ai kongu la le kau fia le ofisa. Awa o ke le ioe. Ai o la lango umasei ku malo i lea mea. Pe nga o iwa leanga nga o iwa leana o mahua. Na whaate ai mangele. Tu lou le fionga i le sa ave mwhaipule po o mo. E nga o iwa. A o isi roa nguu. Leo lai o ke yala kouia ma le fionga i a mangele. A o le saule tustusinga fai mai o le tu malo langa o le mele e popoko kere kanga kangai e fa o ngale upu i tu malo a o fesili o iai uma sei ku malo e nano fai atu e taipe ia fo i o mei tutupu mai fo i a fenga malie tuanai ele o fa apea a fa ake a mai pai i o nga whaake ai la ia le i le singu whaake le ai. So ia te au la ia. A whaia la e kapungi o nga o se whaako whaare kulou ele o mautonu o na o le tau fuafua atu li tustu singa le au mai. A whaapea la nga o iwa o le si fesiri lo mawofau. O ai la le kaika i fongo mua le la walanga o le kaika i fongo alea. O ai la le maro o ai la le tangata le ki o le ofisa. Ia nga. O mangere kaungere ki o le ofisa. Le ngā kongu wa ngā o sau foi pule fo langa ele avea fua ia ele io e sa lo so ma e sau fo ia lo nga mango malo o lai ka o fi o ma fa pa fala me o mi o nga ile o korokea so to me a faila ia se sira ile ki o ki ia yo ofisa ka o ko ya mangele langa o ia kongu le sa fa ya mer pro ki e mo ke lo por fongo ele me wal fale la kon fa do malo a ke lo por fongo o lisi po o por akula ngani so ia tatou ia se o fengo fie langa le pen o fa yetu e la ngona mama fa to le va ia o tatino fa pen o fa ti iva aya ke o ai ngei makai e la ko ke fa ia ngei fa iunga ai la ka a inga o magu e le mangu ia o le ngu a ko iva la to ia na tala e vatu ai e mongi le leila o saunga ale fia fai kuper pro keki ia la mea mai magoi fua. Nga pau mea ngai kanga kai la fa. Ai la asa fai fua isi. La asa fai fua isi. E a unu ta fenga. Ai se le fukia ai fua ia. Vai singango. E a iwa la kulo wa le fio anga pe afa pe moni lava o le te e ma fa pe mai o le kuskusi mai la ko kango fia ka o fia ka pungi le ofisa o le afo. Fo fa vai. Na o nge ia fua nga melear ko ela. Ora kai bingi a o fa ku rosa fua o fa ku ro malava o fa ku ia o ai uma isi no uie o fa tasi la lo le tu malo a fa lo o fa ku o ko nang o le uru milionga sia ka ko amio nga o le usi ilunga ele ai se mea so le ka fio la ali ila ko la foi la ko e fai a ku re ka usanga a ki lo fa ngonga o le fa ngonga kele ai lo loko o ia i ku malo ngei fa fainga ka kele ka ko kuloa fa fainga ka kele o ko ai le se o ko se usira sila e po ile pale mia ke ro mele ala no fa no o lo fa ngo ai o le sa ili malo yo isingu u yo ka ko sa va sa o le ya so o le makua ko le ele ku ku nge malo le ki o foi e ko kiki fo e va ya e ko ele ya ka ko mo ko sa va ile nge mele le ku ku man ka ma ainga le anga o le mafua mai fo ia uku e oi ai la wa ka mai ku mua ai le o pong ia ku mua wa o mai si ku malo nga makua e ja pipi la le wa makua langu mumu fa solo akwa a le a fo i ko ki akwa o ko ele ma fai lava
ai a saule au fa ingo le raid le sau ngai e kumu mai kulo wa langa loke ele fa e kumu mai le ku fa sale le anga le fa solo ku ya ka ko paloli wa le me le ro e sale ale o ile fa fi ka udi I mer maru wala ngonga ya fa ngongo fa ko a ko e fo I mai leo se pale mia ya ka ko sa vai ka ru mai ia ya ko filau e ki al sanga ma va ai kolonge io nga mi ala ia le nga malo makau fior karikai ia pia le fato ato e pale mai sunga lau der mari to pale mai ma lo milio ala ele me ala nga ka ku fa penga ole ke ele ku malo a ko fo me la ko le ku mo ka opule ole ka opule vale ya mangile ai o lea ua fai ele malo le mka upu e ka ua kuai e se fa msingonga la ko wa fa msingonga ole ua kofi mangele ile ba ele malo ele ai ma se me fa le kongo mangele nga fai ola ia lango ka kier msa msingonga la ko ia la wele la ko fa msingonga langa mai kule e pa so kula fongo langa me la pse so kula fongo ele isori kula fongo ele so kula fongo e o fa pupuisis o just an allocation mal misa ma fanga ke male koe kufo ingo le kupe I kongo le kumalo la vai so ele ese me le wa fa kai o le wa kofia e mangili abi ese le masa salo le ka ai mazira fia foi le ya tau o fele si me sili ngai lo le haru ki apalai ia nga o fesili nga le fesili akwa ave se mangele oisau fai ai ko ke manga nga ola e fa sori kula fongo la le avi for ko fai pure le kur kai mi ngai e kai il poro ke ki ai ele apalai o feo me ai ko ke manga o e ko ke manga nga ola e alo ia le si me le a or me le nga fai mai il fa misingonga ele ai mangele ki kupi ele I fa nga ngi nga fale mangia ua se le kaimi wa faunga ai o foi le kaimi ele o sape la mai fainga fa vai o le milionga e sa nga faingi me le kaimi o le paroka ele se me fa benga saule that's why okay le avoid family because it wasn't proven beyond reasonable doubt na ele ai ma se me o ko ki sile fiesa mo me se foi to fa sale le anga le rua o le mako wava I le fa masingonga e afuai nga fa ia kurkala le onga or kau mo fai e kau ke lolo ia ma ka ko folo ia e mo muri kai ile kau alanga mai ngai ka ko kai e fa alo ai manga ku mai e se lo fa alo ngia e se lo wi lo le mesa o le mea mongia ia ile ka kau ngaku pu fo le la mea le anga o laile o sape la mai ngi ka ia lo le milionga e sa o nga fai le mea le I kai mi o snap election ai aku mai fo I kai mi ngo so sia ka ko election le ka e ape nga fi o le snap se ka ko a mi o le fai o le mea o so fa fo se ioi le ya se ngor me fo ile o le wale vanga ka penga mai le ka ko reunion ai fai ku ka alonga ai maliu ro sa orungu aro fai lo ka alonga ai maliu ro sa orungu ai mangkuo ro sa orungu ule po le li orungu ala ngia lo ai sar ka alo sale va o sale ale o fai ka alonga le so le fa sala lo ke va ku le ko inga scenario fa sala lo le ainga wale vanga fu mai le reunion ave lu morngu okay le ngu wai uma fai mau ku pe ma ko ingu ngu ai onga wo maliu fa fu se ile sa ole e te mo ya onga wo maliu fa fu se e fai aku ka alonga le reunion ai li mai marepu o sala o mai ako ke o mai fai me nga o sare va o sare e sa ko kiki sa bare ya pia bale aru kaulang ore me ko nga fa ku sai de me le a kongo e fai ala le sala onga o au lape o ngai me o so fa fu se a visiti nga soli e ka mai ki ka alonga o soli e se ama se le ai wale nga plan le reunion ma ka alonga po ngi so fa penga uma le ka le fa kai ka ia ko le mele ioi
O le mea ia, ua lewa ngā whaka oko fufuanga o polokeki, wa avaku kongu apalai ia isi e kalesia ma isi mafukanga, la ua whakulanga mai, ngā o ngā maua mai ia avaku loa. Ai o ngā e maua mai e avaku, ai ua whaalava ua mariurisa. Ore si mea si aka. Ore la whanga le chapipi, le kumalo, le pupungi, le makanga le anga le kupungi. Maka ore fwing whaile lako kongo ke umala ko sumar whaile mka upure. Aunga isi si alo interview pe. Ai umaenga o ingo mua ose. Tu ya malima. Lako e mafiti. Lako e mafiti. Lei, kako la makanga malepe. Malepe nga lako kongo le nga whaile. Aro ese tu ya malima. Sao ngai whairinga. So le ele nga tu ya malima. Lako e fiti. Lako e renkai. Lako e Malaysia. Ngai ei le isi tangata nai. Namula ulu. Ko lima. Mai yo fa ngamula ulu ko yo. Yo fa ngamula. Le fa ko ari nga e ngamula ulu. Ngal ko lango ka pu a mo nga fa ko ele ka ngo. Pa wana ka lenga nga follow email. Pa wana ka lenga follow email. Ku le pa li mongi fon ko sa ba. Pa wana. E la le la fa nga le fa nga ni kumaro le. E ka fa nga ba la ko la piki lenga fa la mo ka. Ai mana tua mai fo I Samoa. O ka ngaka ngai e iola ko ka mau ainga. Le wari ia ke. E ei kupe. Ola ei kupe. E ofo ia tulo wale ia vai rua ola e. Ele se vai rua nga fior ka maro. Wale vai rua uma. Fai pisingisi. So ola ei kupe. Ele po kele a kongu la yola to ma fau ma ko kele po se ma ko fetau ia ko ala ma 2 milion ngai vai la fetau I ma system a wai la polonga ngai o ki fa sa oi o ki fa sa oi le kama mar ki ngala e usur kai e fa ngoka a mor pe a ko yuka le ai se me o maua ngai o ki fa sa oi nga kongu wale fa ko le o ila le la o fa ka pungi wa langa o ngai wa o mai kuskusi mai ko nguspepa ioi o ai le o ai ngala o fa ka pungi le arfisidi fo ai e ma fai ngo ko ka pungi a wa a fai o se ele wa o manga fai ngi o singa fa ngai nga o fa baku o mo sengi kon kala o manga sengi kon kala ki e marka kai a pidi menga ai afa pea o se ainga wo fo la ko fangua ai disi e la au fo ko fa le anga me ma wesi ko pesinga ainga au fo ni fa se ngo kom ka pule ka ko foi pule mele ne e pule ke kai foko le na ta sire na vai nga ai le mole ai u vale na la sa wi lumba ma ai le mole ai u vale ma le mole ita vale wa u pua ia le atawa ai vai winga na la tau masa ele ai ma se mea la ate ia fua wa e ai ya vale fua o ele fai pule ele o songi o e ma avea o e ma te fono sauni pelo pelo e mo mulinu fai isi o fare tua auli pel ta fusiua mo fono tanga a fai o ngai ke la vea ni komisi fo I fa pale mene mani fa ka peneta ia maua singa vai ngai fa sa io fa popo make sure na te seki a on mea io pro ke ki murionga forget about it io ave se malo ma fo fa tu uli tangata le na wa tu uli si tangata ta tor marolonga a foi mai fa ulta to proclamer ne vanga fefi SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Affordable Funeral Services.
Le fale maliu tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. I oe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whai e whaafiso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu le ilo tau mota, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato suifua mātanga o fie, ma le au le lei. Whaafisa o tai loa le olua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu sa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina I Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wal au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu a solva yaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo fale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe ile alofa malfa ma avenga. Jaibero wati lea ua tono minuto jali julai no tatu whaakwaua le Blue Wave TV wal poklap le tau tia e divanga o le fiafi la ya tawa tau maua tu fo isi kaka wa isi pole lu hase me complain ni tanga tele me lo boye sawa ai fo maua ku complain fo e fon ko la ko wi o mo kwa o me hole le e ma ri la o ai o le wala mi milo se me pelo o le wala mi milo e kaka porque kiso pa poco e fai me o kam fai fonga fonko e mi milo ma fofoka ile mele fa pe ke le mang pa loka pe a fe sera we mo kuponga pa loka ai wa avele kai fongo ia tomata no
nga se au fikurua ia paroka e le criteria nga e nei ma se me fa penga te fiolai e la tala tasi le tangata ua le ua sa o ke alo makukuosi ua fa peolai apala me le apala ai o mele o ke foi o le complain ai le apala ai ele lisa ma ele complain lava ao kule e pa ma fonko sole o ke di fara ko complain ani mongi la ko ya lo vai mo fa lo complain a fonga kule e pa ma fonko se ivangana ua tai e tu ia maybe sa miliota le a namulo ulu maybe fa muina o papo pati a tau se ivangana ua tai se isi de vahanga fa failia fa do ato e fo ile HRPP se tūlanga o te langona e to e a matau na to e liu walo ai le atulu matau to e ava ia lo fa foi le mongia ale nga ka bulanga nga ngele makanga le we wo mo makanga fa nga paruka ale wo makanga la ko wa ko ngule fa awange isi e aru media la o le fa msigo la me ko mo mo le pese ko lu alo ko ma fiti ma lo ko ma le ka ai alo ko ma ngamlo ulu a ku au pa le sko le afia ko limba le sko limba leo o fengio fa mui ai au la wo ke nga longo ia ma le fue le vai ko ngo fia kai ai o ma ke ma ave kusi ala fia kai ia ele ka dia nga ko nga me fa pena o le ka mo ile mo kwa ma le pe o ke na shishin ka ka ku le pa a le la vai e mul ka ia la uli matua mai mau ole winga na le na te faiatu o monia ma o le nganga fo ile ye ile nei tausanga e tatou te le to e tala noa fa apito tasi fo ile le tulanga manatu fa apito ai ole a fa soar tatou te ya e ile mea tatou te mau ile a wiluma mananga lu fa tasi ole winga ola fa mtalanga le ato ole ngani fo ile ai nisi o sui o le HRPP le ya ape auto mali li ya ape auto to mo fa ia le fina ngalo tu malo ai tu finga lo kula e pam fonko mali mongi por ko ko ruare o fisili penga fa ya kula ko kumaro o le apalai le na o fisili kele nga ale sa kali tu ya matele o tau si ia se tu lo le fionga ya tu ya pai ele ka si ia runga se ku ya ai ya te e ka kawa le fa fe kai e ka kaua fa alo ile ka kaunga ave ia ile fa alo ele fa pe fo ila HRPP le pakia ku ya ma lima ma fiki ma ai fo ile si ala toia namulo ulu ma ia ele fa pe a HRPP ele fa pe a refia o me akula e pe fai mari mongi ma fonko na pe ila atele ya na tato ave tino ina personal ia mai si fo ikanga kama kako ko so ka le ai le ole nga ai foi lo manatu ia e de fa penale lo to tato por kalami ai wala vale kalia ku ia e fa mangingo ai e tato te io ina ore ko akele ole si au vai nga le o lai fai o la ko finga ngalo ai le o fai le finga ngalo le ku malo io ole le wingo fa metalanga mangingo yor sa nga pai tu ia fai mai leanga o ke kanga or kanga kau ke ngofo re ngu mo kau si re ngu mare ku malo o ke fa fisa nga vai le manga ya o pua ia nga ma kai de kadi awa ale le fo fa fo nga o go ia fai pule kulo le ke se ko fa fo nga le fa karanga nga ma finga ngalo o ko la fai pule wa ko le fa fo nga mai isu yo le fast pa su yo sap ma su ku ko kas ko yo la ko fa fo nga le ia ko la fai pule mala to sa nonga fa fofonga le i leinga ma vai lenga lenga fo ia muri e paua le mele au ko le jump conclusions o le fia punga le fai unga ai ngalo ya au ko le papa e ingor forasanga o le mangingo ia fa mai upu ka ua aku ya no mata le ia inga ofisili le mele e le amenga le ke e ai ma makulanga uma ai fa mai a fai e ia se vaenga o ke loa e manguia ai ro ku maro langa o a ua ngofo re ngu kausi re ku malo o ke langonga mfafsa ngai mar ngu wa pe kau mo ka mu
Ora kari nga. Ora kari kongu ana nga. Sau are kari ara kangaka nga whaakaua lo ngai kumalo ia au foi la ia. Ele ke foi fa manguia le kua. Ele paloka ku ia. Ulo wa le a le langa ma ngai alo ngaloko. Langa sila le kua le loko. Again, ele ia se kangaka e ako koa. Ulo. Pe ia la foi fa malo singa fai aku la ukuskusinga. Ana po ngai ngisi o uso o le o langa nga mako weva fakas. Ia o vai aku ai o le fu ko ia afia man. O le ale winga o fa metalanga. Au ara ka ko ke ko personal i kangaka. Ma la foi le tau le mau mara u a. Ka kia ia personal affairs ar kangaka me nga ia o le me ka o ia manga. A lo winga le o te tau vatua. A fai nga sila ko ngure akua ile loko le a sui fai pule a la walu la se fai so ai moro ku malo. Ala le o ka ko si sila maka ko va vai ku ile amakanga o langa fa ko fa la inga. Lango ro prokiki. Yeah. E ia se kai mi o soi fuanga nga ngofo ai sa faka mua o ilua. Ongo ka akia mai se 5 milionga ile o se 10 milionga ile a. Ile 5 kausanga. Fa fe kai le se 10 milionga le wa va. Ongo o eskengi. Eng kupu nga kayangi o sa faka. Ia masi umu. A ore se 10 milionga le o prokeki ma ave ai. Every paia inga palasi. Ai ele ko yese ka ko soro muri lalo. Nga ole nga i ruma le mele la ye. Ola utara mongia. Po le ale HRPP o ku ya. Ai a fa maongi ku ya mamangui ai longa ku maro. Kasi le ngo foi. E mo kingwa. Opu sa o ka eva. Eoi. Se vanga ngai wo uma pa inga le fili mo ku ya. Ya le wala va foi la ko i o kale la var ko mumui mar kau fa le anga mar kau pure le anga o ngi kanga. La suiro mar paki. Sa. Awa fa penga. Ole o ke fa kai foi le ongo ole fa ko fa la inga foi le ale fast. Le la ko sila mamau. Wal ka mingi. Mo le kaudia uma la uri ia. Mo le kaudia uma vanga le o kule e pa li mongi fon ko sa mau fa muinga e au me fue lupe mo ke sila lo au. Mo le kaudia. Na foi la wisu. La wisu ku malo ia. Na. O kanga la akele go fia. La o ge mo kilo solo. La o ge mo kilo solo mo ko mo me sa ka mo ia. A mo kuai. Mo kuai. Pare porokeki. Pare porokeki o marfia a vai pa ki fo solo la loco. Kan mo ese. Marca que se ga kana kule. Vai langa ko ye. Ke role manga ya. Fa fe kai ya ile fast ile fa ingor media. De wo va. Ke na o ke ma la komele ka o mercot. La come mercot la ila kusul. Eu pega mercot. Se wis ko kangiole ko sui ko ngole ka ko. E kasi are vesiri ere ko. Na tou apalai. O le ale process wa e vesiri de ko. Au mai ni fainga fa vai. Ia eu so ke ku epa fa vai mai le time o fia me fa mai fa masingo. Mai fainga fa vai kai me ola audi. O kero o pari me mo lu su ko sa. Kero lo fa masingo le la fa yengil fa eu kengia ku le. Ai. Langa foi lá o roi meio foi fa vai. E fa mai ku le poia. Ja, o ke lo nga foi kif chat le me. A wa fa ku nge fa pe e ke mal mo wa los furu bon ku ko sanga. Kif chat foi le. Wa o fa fa masingo siti. Fa e si no masingo pa. Wa ku au ngo inga le kumaro le si foi le me. Ya kari o. E po e de aga maro aska. O so ku lo mo ko ku le. E ke no ku ro foga. Eu vai ver com ele. Mas mas mo inga pikia o inga que sa fa ngo forga. O au filia. O filia o. E lo vinga le no te faiatu. O le manga i o le fainga le o fai ke lo le atu. O le asilinga pisir officer kai fongo lo officer fai pure. Kusa la boel foi pure pa ka dia ka mi le fogo. Ya pa mi o se a se fris.
o le la kama mama fakuri o le la kama mama fakuri kai fongo ngai ia ka kia ia la fai pule ia le ai kai fongo wa lai tu maua ale le anga me la kupungi sia ia wa foi la fa penge o nge kule o fai pule fa ilme ia wa kula ka ko fai pule wa fai pule pa kali so ke fisi Ekusa ale la mo kai kero foi le mana io si mesia. E maku wa I mau ale le ia kai fogo markanga ka mare ainga HRPP. E o ga yo ai le o ku fogo. Oh my good boy. Wa le fia. Wa I le fia stu ile ko ngame. Uyo I foi la Lucy mo poncha ba ngali. Lucy. Wa la ko no nga fa mai. Kiro ko. O sa wa o dis me o kiri foi me nga. No go winga. Wo le do ai bala pa lo ka. Wa ko no se pau pa se dia. Kusa no foi pula o se pau. Kusa era ku o kiro o le pa ia masa le panga. Ora mo ku mo mo ko ku. Yo ku le po kwa le foi ku le pa o le mo pa pa Papel foi kai ka kule foi o pau a ma ko ni se bia o le o pau ai ko po ya o le mele o lo no fufu ma fai o ma fo nga fa pea e tele paro ka le fai pule le ai la ki paro ka le fai pule ale o aver kai fo le ai ngi fa ko te no le mele no fia aka ilo ya ma ka kai ku ra fo so le e kala ngoi fury ai le kala ngoi le e le kala ngoi fo ile sa o ma se au ka mai e kala ngoa mai mafofonga ia la faari ko mafofonga ele ai ngi fenga fa vai pau war policy la sa umare ia inga o le sa run pele skala e ka mo e ile paloka ia la ka kai fonga ia le fa ka o e sa ile ska ko bikin o ke lo pora la ka me fa kuse e ka keri pokia kua waru kanga ka uluma o le mele ka faaru le kupere ka ngo fa nga ma fa nga oi pole ala va o fa ka o yo fola o fa sa inga o le ai ka maro so mai manga su fonko ai e fia kai ale ka ro ngoi me yang kai le lo fa nga kupe yang fa nga dai ai o lua la ia le o lua la ia tu le pa mara ka mare fa ro fa kar ngonga wa le nga ka ngo fia highlight mai ia ngai cases ye lua oi foi o mangi le se kaki pe os ko pula ile si denga amai pula fai mata ile me foi le mo le fa bai o misuse of fund manga me ki nga uma fa magi ngom fa mam la mai re ni ai maku ai kangu ila lo o re onge le kupe lenga sangi ele i o i e por i o sa ngor me a fon koi a holanga enga sangi ele fie se furu a fere nga se furu mon kupu afi se furu a fere ai aro i su e mai ofisa sili o ofisa o le million ale ka welcome fa mai nga fa ka wo ia isa ia po fala o fa sai pelo su a fere la ka su a fere ai le ofisa mai la fongo koi o ia ko la malanga kama fai ia dan kama le fo e kuku afi lai ma se oi foi fa interview ko kamare po pengo ngai loa ia mea fesili e pengo ngai loa fesili po ai ngai loa sai ninga ia kupe io fesili ia yo kupe fesili awale wo so mai ngai manga kangi ngai ngi o so mai ngai manga fa mai ma kele soli e wala vale fa karango ngale kipi o kanga vai alang kamare ro kipi re foi ki mai kuang kau wala vale ngai fai ma pinge fa ma o le tala lea ua umana tala doa ia isi au si kama lea nga sa ingier kupe maru whao ngā. Ia ngā ofisiri ngia e ofisa sili o le milion. Ai kani iai. Nga whao ngā e whaakau wai iari. Whala au whasa inga ngā. Wala vale ngā. E te iloa lau tala a. O le tangata mua, I think, o le tangata mua lea le worst o langa history le mea kau porkiki. Fongoi. Fatu whaamalo lo mai na ua ita tula epa malanga sui palemia.
Ma ko for sui par mere nga sa ko pa mai fo kuti. Ngo fo ka fai me kule pa. Ai ko ka wanka. Ai le mawalunga wa o teiloa. Enga pa i lo nga ka mo fai pa inga ngai. Moni ala tala. Awa ana fa pe nei la fa ta inga ai no fola ia to matanora. Ai ka fe kuringa ola ua malanga Masi ai foi le no so fosi tamali ile foi na tamo ile fast. Anga pingi nga ola ua. Ke lola uka. E ka ai fala. E matuata ya fala moyo fongo koi ir paro kale. Ma onge ngalo o paro ka nora. O paro ka foi ngale si le nga ko ro nora. O paro ko manga nora ele nga pa nga paro ka nora. Lang o paro ka fast. Ale fast. O paro ka fast en kango ye. Eoi. Ole upomongi anga fa apea nga o nga ia nga la fitawi ma ai fa ka inga la ai ana de kasi fast there. E ka vale fa inga la uka mo. Ia angale nga nora nga ra mo nora. E malo foi nora. Ala nga mo mo paro ka fast this. Anga o la uka mongia. O ke la nga alu foi inga o le. E ka vale fa inga le uria. Ya e pe brother in law. Lebih kan lele na fatula tetal. Fai foi la u ave. Le u yone, there you go. Yone. Iyo. O ke le lo pesa apa lai le u pe. Au te le bo se ma confirmation so men au te le lo ya le ata wo pat au te le lo. Ai te wa ya. Po le u po Nora to mata. Ya. Ele ya sau me mo wala ngai ke le apa lai. Iyo. Ele ya se me o e mo. Ya, ole tulangalal na I tato te telefon. Ya, me se fo io ila tau. Ole ua filifilia fai ngā malo. Ya, ole a vea ma te telefono fono whawai. Ole isi tu malo ma na iau whare la tai, ole isi tu malo. Ya, o koe whawai umaku le lisi. Ole, e kau ngā le lisi le o iai ari. O te telefono. E isi ala fo e ka complain ko ingos tu I ku malo ia ka ko rua o le anga fa ora manga e lo be ka ko rua wa ngalo an complain fo ai ko rua le pa ai anga apalai ku ila epa ai ko ia fa e complain ai ke mengi e fe lolo ai ke ro ai anga apalai ko inga la so sirvia anga apalai ai o pe fa interview mo ku pua o la so sirvia ele kalia ele kalia le la ko me ringa le kalia o le singa ku malo le be susu nga pa mo ngi me ma ya pa velan kalia le ka ko susu nga pa mo me ele kalia malai lo ku le pa ele kalia nga me nga ringa le pa ai manga o ko meki e manga o coffee fa o ko meki ele kalia pere pas interview me manga lo ele kalia ko ele pasi le interview Ara me mo kware fia ka maro do ko interview. Vamos. Makua I musu vai tata usa mo tangata ele fia to ilalo wo ko sila o ko va vai. So le ai wale ma sani le olanga to e mata to tua. O ma sani le no fo lu mo le ipu fai sasa. Si fia kuyara ku dai pa ko fu marisia wari fa ye ku le pa u masanie al fa kai ko re se wari ya ale bela le utu la imai usole amaku amaka ukia la kai fongo fa vai wa maka ukia o I vai ngale ye lo au le ko lima le lo o lo fo ile apalai fo po de sida ngar markusi apalai ngar markusi alu markusi ke ke ofu alu markusi certificate ke ofu ka te ro lista ngatale te fa pe o ia ka ka unga makua I paua fa pe poko ioi e fa to la kala fa ku kasile ka nga ka so lenga ka fa pe ai ko o ia ile ya aya tava ai lai le saur ai sale o sawinge
Ole. Na veo ko mara fa ku. So ole ia mga kuo o fale lau ngiu. O kanga la ku nga I kula I fefere ngol. Fale ula uta. Ma e ko ngeki ko I fale lau ngiu. Ai pe o piko ia maleanga I vaikele. Tau sila mai o sofa inga I fa ia leo au so sa vai saule makeki. O le fesili lo mafofau le ataua. E o la pe fesili ngai lo mafofau. Ai se anga le maua I longo mafaualo ia mea. O le fesili ia lea. Longo mafaualo mongalisa o ko uma ia lea. Ai se anga o ko le faia ngai mea. O le fesili ngai o ke kofuma. What do you think le ataua? Wai pengo kali fa theory. Yes. Theory. Fa theory. E afi fo malako. The reason, eh? Yeah, oh, what else? Menga ngaring ko nga fai la ngara fo ya afi malako. Wow. O te whai atu, o kai. O lewa, matau sila sa moa, o ke longa makua I komua kango malala makairo fisa kaofia. Le mea o le tangata. But my question is, e help le mea lea I le suenga o le real master? Help. Yes. Yeah. It's only a matter of time. Will they talk? Fai lorka ko komisinga. E dependa de komisinga la piki. Yeah. O depende de komisinga la piki. A fa se komisinga ye fo so nga ye pi kanga I meia. Yeah. No. Sorry, what for? Because o le mea leu te manga ia. Whao ngā I le vai ngā leo le tāporo kala me la tātou e whaasoa le leia le atua. O atonu vai ngā kākou ke mo mia I mor kākou komsinga. O lea ua va I atu ma sila atu. Ola se ko akiro kākai ua maua. O nisi au te va I atu. A ukango e whaapasenge mai I se lau pasenge fo I e tangatai ua maua nei sa moa. Kanga kai ongo afford le aisa. Ma kanga ka more runners. Yeah. Ko sa mai se lau pasenge. O kanga kai e maua penga se ruas furu pasenge. Ongi kanga ka e affordinga. Kanga ka fo ia le lau ke tior ma isi kanga ka le la kalaka I le unur kalako. Kusa le middleman. O middleman umai e maua marke mingai. Ka kira for le level 1, level 2, level 3. Yes. A whai o level 1 to be the highest I don't want the main boss, the main supplier. Ka e whaakau o me whawha konga I kupe. Okay. They're the ones e kupe whaakau. Kusa ngumera kasinga. Ngumera kasinga. Ngumera lua. Local. Le receiving ai Samoa. Le receive Samoa. Mo lo whaila ko whanga runga sa orel me. Longa kolu. Au sellers. Sellers. Yeah. Whaloa o le au kausami. Le whaia. Au whaonga. Users. Le whaakau. Yeah, le na. Okay, manga ya kasi lua ko fa e fa fengo fier ma fa so le vatu. E la u la va ai. Ele I maua se kasi. Ele ai ele se kasi u mo. Lei se ngomela kasi u maua. O le ngomela lua. La ua ye ngomela lua. Ya. La pe kors fa su pasega ngomela lua o pe kors su pasega. Pe kors su pe lus furfo. Ya pe lus su pasega. La ngala vai. Ngare kasi ar kanga ka okay loa ya. Mai tangata o mai ia nga mai ngoa. E kasi ar kanga ka o lau kei roa ia I la vea ngomela lua. Ya. Le kanga nga lenga faya koe la ukala. O le ke leo long ka mau ainga fau nga fale ese. Ma mea ua. Ai le lopo fe e whainga rua. Say 20%. Yes. 20% wala nga lai ka kara. Lai yes. Lai la ko a seka le kaunga iai. Ngomela lua lan nga. Ya. O le ke le nga ava kungei. O le koru marfa. O koru marfa. Yeah. Koru marfa. Le ku moi. Usa le ua mata ngofia vai atu. I le maa ua mai tau. Now, o le fa. Le au ai aisa. Fa au puia fa penga. Le consuminga. Le faunganga users. O tangata ia. E makua e kau le maua ia se information sa. Yo, kamai o zombie. Ono zombie lai. Kusa o kamai ia. Ai karangoa kua ngei o singa. Ai
Kusanga e le ke whakau e koe foi mai. Koe foi mua Mary. Kuso kamala ia. E ngā ole mai kusanga ripa in, out. A o se upua ia hinga ianga. Ele i ongo la vea i le. O le whāranga, lea lau ke vai a kunga, whaisi kere o le whāle ave kunga. Kele. Kele le whā. E kere o ngofia le whā i fōringa, ping fōringa o ngi mi kula le koa kele le. E kuno. Ne foi mua ngai kupe kai kamai kupe. O kama fo ia. E kere inga koe i ai le koru koe ka whasi. Ia, e ka whasi e ka whasi e koru ma le lua. E ka whasi e koru ma le rua. Le kere o le over whaonga. Ai kaure ise, kusa kere ai o yu. Kamana le, kere ai o yu. Kere kama voide le. Kere whaonga le kiki pei. Kere whaonga le kongi. Ele fai ngō fio o ka vai ngore me. O le whāranga. Whawherka ka manen kau se manu ngora psewa. Nenga se mai. Sirka ka marka ko inga. Nenga fai mea kapa a konga rungo le. Lenga fai meranga uro lang kapa a rungo le. O le hango me. Lea ngumer wha e ka kama. Ngumer wha. Le ai. Or kasi. Ale master ko inga. E master ngumer wha. Kakamo, pongiu. E master ngumer wha. Kusa ngumer wha. O ie kinga inga. Le ai o mene ka o unlimited master. Usa kamaro. Kamaro e whainga master wha. Master code. Master. Ai ko ye malanga link le lua. Kusa kambai ka va lagi berlalu. Ole fala lenga kere mai konu foi. Le foi kele. Kele konu. Ole tonu ngale kele mai faia onga. Nga. Konu. Le kele mai ai. Ya mo mai paipa. Konu nga. Na, kele la kamare saur konu. Ole lua peang o faia. It's either 10 to 20%. Yeah. Le lua lenga mau mai ngi. Ora kasi. E lua ska ko kasi. E mo ska ko kasi. Ora fesili la nga lo ke fesili le ya tawa. E ongo mo ska ko kasi. E mo. Ile ngai kai. E mo we so kangal kasi. Ba nga ya. Ili ko kansi e mo lua. O fe mai le lua ia fanga ia. Fanga ia le fa saing. Fanga ia va ku fa. O fanga e lent mai kasi le lua. Ma nga ia ke. O ila e matua i tātou mo o mia ia. Se kome singa. Yeah. E mawhai o nga ia kosoa mai am whaapare pui ma raid le kasi. O le visili. E maua ska ko kome singa whapenga. A o ai fo i e mawhai nga whaia. La ngai peia ngo upisa ma makaka rongo aku pea. O le whai ngofie i o kosonga mai ngor whaa. Ale lenga koso mai fare. Ale ke koso ai so lo. Ele ko ka po kara mo koso bisi fa. O le fai ngofie, o le fai e koso aso sis. Fai ngofie koso nga mai ngor ko. Le uma fa ngu me la ka fa fai ngofie ai ka ku karango. Mer fa so. Fai ngofie. Lua pe e kau. Wa ba ka fai ka. Pe e kau kuma pe e foi le pe o va au ko lolo pe alo luma pe alo ku o le lua. Pi e kau fika vo. A o fesili le o ke fesili e kuai. A o loa la inga mangu wa e kai kasi. Mangu mai de kasi, ai saungar kasi, o le si fai upor pan mengi. Yeah. Saungar ka le si kasi, o le miliongia fai pisingisi mka ukia i kokongo sa mo. O le maki karango aku i kuai ngā kasi ngā. Yeah. Kasi ngā. Sau le si kasi, au woi, o rau kamare ke haru e whaakau wai fo i le I longa fare o loa. Yeah. Sau le si kasi, wa e le o fua or kanga kala e fefe wa ima
Lei o me fata ita ia ma ke vakua. E sa unga se sikasi po yor kanga kai e fefeo ai mare pare mio. Sa ude sikasi au wo yor kanga kai tina mare haor malo. Mai. E ia ila se ka ko komisinga me faingaro e fai mea. O fisili ma. Fa ke pa ka ko ile ya fiki. O fiki le vakua ila u fa ka inga le ataua. Ke sila fia kanga kai nga founding a kioti ia Panimarama. Anga le avakua retired. Retired fa masingo ingi usila kama ifafu. O kanga nga avaku se e. Uma e ale ilo ilonga kama nga. Wa I found guilty umai mea uma. Yeah. Execute lo leo o fesiti. E iai se kako komesinga ai e iai se kanga ka fapenga. O kako ka ia. Male mingiska. O leo. Ki le yo re fakurenga o langa angavalea. O le angavalea nga ke faia. Ai o renga right hand man kuso langa top o kanga kale ai fa mo awalanga a ke le ku loko le mingiska ai le ru mingiska ai le loka mai. Iyo ele ru mingiska loka mai. E avaku ya ai avakura ya o ya e difo e konfufu mai. Oh. Ya, vidier ko inga fai e akuros fa inga ore lo pofi wadi. Ko nga menga. Foi mai kama nga kai lo ia. La nga ile haru laudi le mali ko ya le fini rate. Ele halu e loka mai ai. Ai ore komisinga. Manga kama ia la aku hai komisinga. Mal pawa ke le ku ia. Ko ki aku se mal pawa. Ore pa bia mal. Afa ku ngai la mingiska. War case le wa mai uma so enga u fa maungia o solo le rate. Ya e me ro engo fongo lo engo fongo lo officer. Ai ngofo ale ku so le ke ngofo. Wo kiero ro ko wa le sai fa ka wa yanga po. Fa ko le ngofo ngai. A wo kiero ro ko. O le ngalu artina nga po. O le va ko ma wo fa kai. Ku so bo fa nga ka. Le ngai best friend lo ko ro mar ko ro ka kare o ma wo mai. Le anga ko ke au loku fa kasi. Le anga ya o nga le rua fa ngau private school ai best friend foi kamaki o le fisiri nga le fisiri ya kwat. Paka ke le so loko ke fa ia mea. O me ka o ke me nga. O le me sin ka o a siaka. O ke lo po ele po feo ele ko fa al pan mia mar ka pengeka. E ka kau o nga fai ia test drug test ar ko di mo mo le ko. Ai di kofia. Nana nga e kofia o ma nga la fai ka ka la kofia e komisi nga e por no ia a fianga drugs. E ka kau nga fai drug test. Ma drug test ma le mo. Ia ma pa me fo. Le ma ka ka ngo me drug test. Ale le ma se me ko ko le fa ga mai. Ale la o kofia ka ko komisi nga. O me mo ka fai komisi nga la kofia o test mo. Saule. Iyo. Ale winga le la ma te fai atu ma tau le mau. O tau uma ia le was shortlisted. Pe ana ma fai lo atu. A fa masanga Samuelu. Tangaloa Tipasa. Samoa. Ainu. Sala. Ia ma papari I lea Enrico maspa. Lima ia lea ua shortlist. O le lima foi lea la fai merfil filinga. O lae na fsota inei o nei tu e fai ele fa tal noanga ma le komsina o lo acting le taimi le nei. Ia po ia fo yo se komsina le tu mau mo le taimi le fionga fa masanga. Peita I ono le tu langa lai America Samoa mai te le lopo ko to ai tau no wai. Ia wa le mo se va no ai lungo tatu proclame ne fiafi. Ia se tatu fatilia foi mo le ai pe tatu fatilia foi se ia pale so tatu komsina filfilia. Io ai o tangata ia le ta oto ia le feelinga o le fesili o ai
e sau se ia le ai kauriki mana tua mai o le ta otor hit and run e ese a le case le la lau nge ia fe puadi e le se hit and run le case le o le case le o le tau pule pulenga e tu ua ia se sui fai pule pe aga ko oi mesa sao ua ku ua ia la auli al bali toa mai la tau to lima ua la ko kau pule pulea le fa nga o Samuel e fai se mori mau fa kupu e ku ua ia mamoli ai le ala le pule rimoni ai afi o le sa onga nga o le mori o le mele ka ku fa kari ai e le o se la vea o tu au ai manga kua mai o le ua ku uma pe o le upo le ku ai ma ya au o le ua ku le hit and run a le ua o fai mai le si o le si o le ku ia pe fa mai e pe pelo le mori mau o Samuel o le mela le lo ke kai miringi ai mana tua mai e uma loa o nga loke masoa lau pule ma fai mai le unga i le fai unga o le masing o le la sa ula mtanga o fipuat e uma loa nga fai mai le melea e ka kau lava o nga koe liliu mai koe wha kau ngu le leile su enga sa o le hit and run o nga whako a lango le lei loa la ia leo sia kaku sa vadinga o le fesidi o ai komisinga mwhengi sau fai le melea fai male ako okoa ma ko ke le fia koe va yaku wa ka ko koe ui fo i le awala nga fa ui ai ka ko we fa walo malongo ma fia me na ngol menga ngupu ka la fa mo e ka ko sa mo ai ka ko ke le koe fia ui fo ma ka ko koe fia e a fo i le ngai maunga mawalunga e o ia kia o le a pepe fo i mangutu pe a fai o mai fo ai sau se isi komisinga o le fa awa winga lava o le kaupungi pungi ma le kau fiu fia longo ale ato marako umba ya ale me foi lea o ke o fo ai o loko a o iai se komisinga o kanga kai ko ani mangi le la sa ungi filifili me se ko kasi po o iai se si o ko o ngofo ma se kupua nga kia ma se kupua dilo e o fo lo loko o ke o fo lo ko le aro lofa yo ko kai ko rua ma ko fanga o nga o le ko ke ka penga ko ke o fa ka ko ma ko ngau le ngai ko finga a o lo ye se fa lilo ma se misi ke dio lilo ku ko ro o le a ko wo e fa wa upea le nga lilo le ngai maka upure hit and run le kuua ia i limongi o le a ko wo e makua kangu ma i lalo le keisa fia me ma le mangai ma salonga onga o o le sootanga nga ile kama ika ilea lea e mo lia le fasiokia o le profesa o le si keis ke leo le keis o le maliu ai o le leo singia ya Beniamina le hango a i o ngei mau keises le ala lea ma ke koe lapa ka ia kuat o le filinga ia o le atala o le amusuia le nganga o le kua le nganga o le tua palmia ma kapengeka o le filinga la fokasi de ka ko fa ku ai o le kua lalo le anga ile ma sesio ko di ma le o se angel e se angel o pala i le ato de ma se angel ai ma sesi e ngol ma fu anga le fai mai kala ku spaia o le loko kanga kai se fo fa fa o le oli e ma fai ang ka ko filifilia pai la fai salai ko pai e ma fai ya ila ko winga malau mafkanga mafanga malo wiloa a fesidi o ai o lo ka oko ai le fa maongi longa loko sa ungi fai me pawanga vai awanga e atea o la fo te talo i le tua ia manuia le case o la ka kalo ale le ku o lo tau va meina to mo wala va no to fo il to fali ia io o wala va ngo ko fo e fo la lu wi ngo la fa matalanga
e ka ua fo i le kaimi o ka ko manga ali atua ela e ta ua te le te au le taimi o le tatou toi tō manatu po o aina tatou sāva vali whaatasi i pōpuanga. O ai ngā whiriwhiri ka kou ke sāva vali whaakasi i pōpuanga. Ma mawhakia whaakasi i ngā ia kingo ke riso. Kala ia le aposkolo Paulu. O ai ngā whiriwhiri ka kou ke amo whaakasi le koluse o le whaarumainga. Ko si sila o ko ya ma wa me se fo yo lo u kanga. Ao malepo e la lau mai lau le valea, lau le fia poko, lau le maka ia, lau le a ka o foringa ia. Aya mo are ko luse leanga e mau ai le mangumalo ma fa ai inga ele aku. O ke sila fia. Ala nga ya inga o fia ila unga ruenga. E ui a ma ua mali atau. E ui le fai pisa mai o ko akele ma fai mai soli. O rua ngā le a. Kero lau kala le atau ke fai. Whaafe kai ua mana malama ai sa mo. Tulo. O le malama ma le ka oko mangingo ai o le aku. A le fua mai ai kua o le paroka. Le fai la fai tu la tala le atau o le tatala fai le sa fata mua. E ko ke koe malo fo il fast. Mokingo. Kufi manguia wa yai le ngai kaimi. A vai o le paipa le ua ki mai i le kaimi le ngai. Feingu wai le vai lea. Aua le manga kufu e le sidima kausanga o ruma ngai. Ingu le manguia wa yai le kaimi le ngai. O ai sisi o le ako e kako fia o e kau koe asa mai lea. Ka kia se ia kako laka fo i whainga pāloka whai unga o ngai paia inga o ngā koe a waku fo i lea i lau ko whā ma lau wha. Wha ko whā la inga po o whea le mea ka oko ae more ngai kaimi ae le manu uau. Ka ua kele. Ka ua mea ngā ka ua suenga sa komisinga sa ka ua la ko la ngā lue whakasi malo i mea ngā karongo i asiaka. Awa o leo ke iloa i kaimiwa kea. Paura ka kai ako kolang susuenga ka upule an maliwa kua. O li o? Ia. O li o nga mokwa le leilang susuenga ma ako kolang. Leang ka ko whaka kaji. Ai koe seu lava e. Koe seu e longo ma mwhawalo ma fia merim ka upu. Sila foi la. Leva nga kau fai mai o fika a longo i kingo au pa au marka ko au ngangia. Le ai mangi rate le mangi me fa pega maua. Nga o nga koe a vaku ai ko kongo isi leo ia nga ve nga o esifu. Nga o nga koe waku o kamanga. Feka ngofia kuase i mai le valu se furu anga le mai a Novemba ia yang wadi. E fa pe nga fo i le keisi lea. A le koe fo ia kua le kangaka. Wai atia. E unfinished business a li o le kongi. Kele. O le se inga fo i o le a le i ko kongi i. Leo plays a biggest part. E maua kakanga le bei kua. Markakanga whangapengi anu. Luenga nga. O le ko akele fo i o isi kangaka la e si ngia kongi o. O le ka o fiofi umala ko informations. Se ia koe manguia koe le keisa li o koe fo iak. O ngā mero le fsoswangi ali o melang whai. Le avelu te whatoila uta. So to me, po o ai lava. O kire whai aku po ai. O au fo ia. I've raised my case now. O ai ai whiriwhiria kapengeka. Let's go on with that. Ai ia hau malo loko ai au ka uai le suafa ngei ka madi. Leanga e ka kaunga koe fo i ko kong pe a manguia. Le keiso lo ka mo faingai. Koe fo i lai ko kong. Se i faa uma mea ia nga fōlinga mai o le a maua ai le maua. Se i faa uma. Ai a fo ia ku fo i la li o tutonu faa taita inga. Ai a vako i le avangoa pe o mai ngaka mai fafo po ai ai faiso su ai uma enga o le mea kasi.
I think the best thing for Leo to do and the righteous thing for Leo to do is to whaamawai. Ewa. O se wo le lei ai le o alo ai kara hoa asia tai runga prokalame ai. A ku u ia le hava ngoa okay. Ko fo ila. Ave iai resources ma meo help available. Se isa ili ai la lea o le mele. Ai a enga o le mea e kasi. Longo winga ua ke lere ku pe alu o le malo. Ke lere whaka amilonga a le ea o le result a lea lea sa maua e longo le fui sa maua e pai mala fai. Lono winga e leo iei kuiva lea le fionga ia diu. Por kofa. O inga waka kaua ia diu e si le lo wha maa vai langa lea o le. Ka ua ke lea siaka. Makori e ngapakro kala o le si lea pawa ko ki aku som pawa ming skama pali. Pawa komsinga. Komsinga. A po le afor kam fai aku ai le ma fai komsinga nga approve ke susuenga ke le fongi whaanganga of providers a mainga me mai fafo fai melea. A musu komsinga fai o nga le melea. Whenka whunga. Lena. Whenkanga. E iai malo si anga o le komesina. E ngā ke alua ye avela nga whaukuanga i le kapinge kalanga o le kapinge ka approvinga le funding. A o le komesina e iai longa malo si anga. Alua ye ave i yonga mas yonga su enga mo ua kakaulanga au mai. I sue au mai ya ai se ima ko me i uma whakafa. Ai au mai la su el melea. O le mea ngā le mo ke ioi, o se ka ngaka i ke le so ngā loko o ai. Ka ngā le mo o mia. E le o mo o mia se ka ngaka e sau e loko vai. E le mo o mia se ka ngaka e sau la sau ia koe loka ngā whaku, kusa a whaku ngai la kua ingoa ngai. A ka ua kunga, o le ava ka avale a kula epa, o solo loka. A ngā malama ar kaya o whaku, o kula epa. Whamai, si ka mai pesa o ngā mea. A whakau ka vare mai loka lo. Loka, wa ore mea ngā. A whakau ni mongi whamai. A se vai se pesa o ngā mea. Fury. Ale Fury de mene. Kuso le make ka wa kua se whaaka i ka inga. A kou sira ngai. O ainga whaalongo i ei fia mei. Na ma koe vakua la koe au ke manga au ke vange ke le ale lo loko ma ka upule ale ato. O ai nga whaalongo i ai fia me. Wala nga fia me fa ko ngofa walo fa ko ngu ai. Ko me singa. O ai la nga sili o nga karikongu i ai fia me i la nga kala. O la auli ale mali etoa po o limongi. O inga of course o limongi. Limongi rena. E le ongi maa kala faku. Ua lava le kingo mai o mea. Leanga ua uma fo inga whaasoa ia ila au dere mahdi e toa isi mau wanga whakarakala mwanga. Manga kua mai ngei. O lea la ua mai i kusa o le mori mau Samuelu. Le ua mai whaaku re vaa. Li mongi la audi. Fia me a ku se siku. Fia me whamsingo. Lea la ua mai le saida i. O ngara vea ai. Ai me milo mai ofa mai. O whaakupu e or kala. Uso nga kala. A ku unge le mere mai mawai kupe ale maa lori ngei keis. O su e nga kala. Ai anga o sa o ale o leo e whaile lako ngā ruenga. A vaku charge mai mo lia mai ka ngaka lea lenga a vaku le mori mau. Su e a whaia e mamari mongi. Le ko. Pape nyo le vau mamari mongi. Ku le ala ia aru mare whaare lave fo ia lea. Ia. A ole mea ua kupu, e le I whaia e longo ngā mea musu e whai. Ai whaalongo lo mawhia me ua sau maresi kala ngā ore kala whaakupu a whakur kala. I oe loa mawhia me ua ou I oe inga la ole a moria. Ore whisidi, ngā kau iei se kūre wari ere ka hauwhi oe lo kala auti. E oe church, moria. Ngā kau kukūre ka hauwhi. Mea ngā le vai aku ai. O a uma I ruwha Britannia, what goes around, comes around. O mea uma ia ngā kou whaawia I re ngei ka ngaka. E fionga I pāre mia.
le ore a koe u makua le la koe u makua o oe foi le la filifili e fai makome singa awange ingalo o lo vala awinga o le whakaungu o mea ia i le amioko e le umila ungofo inga pea e sau e kau whaapangia o pomu le ufai aku runga poka la mea le e ke kau pe vai e ke kau e feo lolo la longo e feo lolo longo i le o mia i o e le la e sau e whaingia o porokiki le anga i koui nei o upu matala le avako hueva po ai lava te le ai o kuaku o le makarakalangoa o loo ka oko mai eise loko alofa kele alofa kele mo oe le anga i le whaingofie lau fo i ka penganga le la e sa wai po ai o tau to lima le a filfidia koa o kou loko koa o kou loko e le ngā male la inga upu i whaia a whamasanga Samuel e le ngā male la inga upu i whaia pai mala whai ai wo ka ua le fionga ia a whamasanga le anga o le kuma le fwoi ngi kaimi e le o kelengi kala o whaia ia sala e le o kelengi kala o whaia ia tangaloa ti pasa e le o tele po o ailava e kele a inga kaule pua malafo i le o lo ku mai mo ngi kaimi a o le fesili la e fesili a kuai asiaka o le fesili a la o fionga a whamasanga a alu suatanga o le whaatele ai pale mai la o fionga e whaawau o iai ngi misike lio lilo i kua o iai ngi wha lilo i kua o lo finga ngalo o iai ngi kau pule ngā re po ngi sā e wha o ngā i lo kangaka e kau ala mai ie o lo kau mawhai e wha whare pui le pare mia o iai ngi fuafuanga wha pia o kua lalo o le fisili ale atau le anga o lea e le nā male laina ma te le alo foi o le kele e o ai i supporters o e ngā mako kuku wha kasi i le kule inga o le whai ngā mālorengi wo uwa ai aku ua maku wa i wha pengei o mātu pe a wha pea e whilwhilia lau fionga o lau la fesili le anga e le ka ia wha ai a mākau le ko whafo i rungo le tautai ai a o le fesili mongi aia e mongi ngei mea e mongi ia ngā ngā whaku whapea ngāre a taua ia kasi ia i le kua mai whilwhilinga la ia a wha pea o iai ngi mongi if la wafionga a whamasanga a wha pea e iai e mausa li lo ukari kongunga e suiar kangaka ale ako e mausa li lo ukari kongunga e sui e le akuar kangaka leanga o le uke karangoa kua uia for myself. Yes. Ai a fai e ingi fa lilo mangei me kua paka kua. Ia, ore ka kalo i lea kua. E pei ore kala ka vika nga fai le au ngā sauna. Ia mamau. Ia mamau lava maoi. Ku lo wangi u kamari anga mangi kuki kele. Ia, inga nge i o kākou ke kele fo i kulou ia a whamasanga. Ia o sesi fo i lea le a so mai. Ia. Po aila. Salaa, kangaloa, aingu o ia po Samoa, mapapali. E ke kelengi o kou whaku. O le whasiti. E ke kelengi o kou whaku. E kou ke se ia ai lea alea. O le whisiri nga. A whai e a whea e le whakau kainga i le leanga i keilo. Mai makangaruenga umale i ataua. O le makangaruenga piko sili le ngei o lea ki uma Yesu lo le kungu. Ia. Ia, o le pui ngā le kungu. Yes. Manu o le kungu. O le whaasasanga uma i ai suru whapengei o le kungu.
ma kilo makuri makai po o fea e ifo iai le feelinga leanga ua makua i ko ele makoe ma ai launu le aku i le nga fai ma komisinga mua mongia ai mai sea mako kuku e whaakasi nga ia kula i mai le fai nga malo kula i mai o fai nga inga fai e au pa au longo i kingo Filipo mkanga ruenga ren kengi ua makua i palasi maua lalo ai lea mkanga ruenga ia le volau ka kolo i kai mirenga su es komisinga le ngai malongo le fa interview o le makua le anga ba ala ma pa wole la ver ko limpa pa fe fer komisinga se kanga ka le anga ba au le nga le bang komisinga sa mo ai le anga ba le wole le ma interview kwa le anga ba ai o maru si anga foi le asiaka o ka kai lava i anga pongi makakaro le fai nga malo ya ma se foi e kalesia awa o le anga pongi makakaro i longa manga yes o le manga musuia po le se aro se mafakanga ka i sesi la i lo mafofau e ko e suia kai munmure le anga sa olele pa fai ngai ma fuka pele ngango or kapinge ka merkai kai ia ave eser ma fofa wa ia kuleli onga sa olele ka fifinga ba nga o ka kongo po ai lava sa or karinga ia le na to nu lava o ai foi ia ai pe banga ia foi le wala ngai mangua pule lava le e pule lava o kofinga fa ka pengeka ia that's just something mo ma wire ma ai pe banga ia foi ka ko se o marquês que so le case le io le parmia ma le le songo o fe poli ia fai manga ia fa tu foi mana ia foi se fa tu ai fa wa tu ai ele fionga foi a fa masanga ia nei time ia ona fili lo le foi ngale manga ia au mari kele foi upu makala pe o avakura ka male ala le lo le yo le ai ko wa kinga ngai lo ko fengi submission mang sesu ai o ai na tau fa le anga mai tanga tai fa tu ai foi ai pe mana ia foi le coffee fa o pe coffee no afu sanga se si lu ma singa pe coffee ngi nga lu fa kasia ta fa pe afu sanga ai kafe la ai sau ko nga coffee nga le wa si ka usanga ko usanga ai kur kom singa ko for causa go kom singa wa e o kupu fetu wa man ko e pule ale maro la ko finga fa vai e ana ko fa ko kupu na ma kaulia la le usa nge fa sanga me ka ka nga le rate nga mo le ka ma po ku le rate fo le wo mo wo mo mer kasi mo le luo mo ko ai o rola ai ba nga lo luo le ba nga lo luo la le hit and run ia ngala ko me disco singa e ko fo ya e tu e pule ale malo Saulo mari ole Dr. Carpet ko fuara ko singa me for kom singa ai ke rola o mana ia fo ile toru ko singa ai ko fuara ko singa malanga take specialize le o le si ko singa vange lunga au track loji kongo samo o le si ko singa so el hit and run o le si ko singa fa sanga le mali ia ke roi e ko ya ba ko fo ya ma ka fo e sui kom singa ko ko ia ma sui kom singa so swangi wa ese sui kom singa mo so swangi ko sa ko lima ya mana tuala ko se ko singa ia manga mai sui kom manga sui ko se kasir kanga kadia ke ro fa ko se maka ki au samo ai kau fai su era wa makola o averola or kanga kasa o ala sau malanga result successful kala ga ko singa fa bau giro to wai lo ingar ko singa pule fa normal ya ngala ko sa le presiding commissioner I mean pain over ya tu e pour ele ongi kula fongo ka mau e pule ele ka penge ka mele pule malo o la to finga ai nga over
ngā lua le ko mesinga e makua I take le mele la o sailia ke lo la kala e fa maungi uma la nga foi le la su e ala po la ka wa po le la nga la ka record o nisi na yo tatou a fa silanga me tatou company nei am tango de tu sanga mo moli fa malo mar fa tele ono le o to e tolu minuti ono mai alo tatou proclame manatu o le afa mai ai nei tatou specials for ya mise for promotions mo tatou company ya wa foi le wilu mo tatou tu mo tatou unanga ya mana tu mai wa tu tatou malo o umar tele tatou me free o le disi tatou communities and special announcements o tatou fa sala longa la vai o aso soifua ma so fa now ya le na se lauta la ya afa pe foi la o no tatou proclame worldwide ya pe global e se lauta la lava fo ia le tau lava tunu. Tātou fundraisers and social event po tātou ngā yoinga ma function sa ili se leni. Ia e whaano noa e whaasisilantu wa uma fo ili tātou taimi o tele na whaima whairunga o whaamore mole. Ai a uma e ua maua tau ta isi furu wafe, ta iluas furu wafe. O se lantu fo isi tau o mai afe mai au mai. O le melea suinga yo tātou tau o le nei tau sanga. Fa se lauta la ile fa sila silanga sa ilinga tupe o sa ilinga se leni ya singa ka mai kupe ai uma ele fundraising le to ka fies furu afi ya ai tongi ya itato wa fa lawi loa ya na fu tu na tu lunga ya conditions ya mavaya ngota to fa lawi loa ya me se fu itato maliu ya fa sera lawai to se lauta la ya tulanga na ne tatou community o tatou packages to tele la to ia sa fa afsir mai mani so tatou company o tatou wa fa sa longa package a matalea e o nga fo mo business to a matalea to lima se lauta la ile vayaso ai ete apia I lunga o proclame mo ro tai mi failo fa talanoanga ma vayaso adoa e tu lei la vai lunga o ma proclame lau business mo le vayaso a matanga package o le ngorna tatou package le na ia pese posta fo ile e 1 week it's a power week ele ngate te saulunga ia ai a uma fo le vayaso alu tatou fa salonga o le tatou packages na le ye tatou sponsors fo le nei taimi o le tautua package ia a felima se lau le masina na o tu ina tulunga tatou fa salonga fa alua le vayaso tolus fulu se kone le tou ad ya fa valu ona fa sila ile aso ile vayaso ya e mese foi onisi o vaenga so ni to mo tatou kalafi bisi nisi ya tatou packages ia mo le tu sanga isi tatou package fa ngo le manaia package tolu wa fitala ile masina na fo tu ina tulunga ya fa on play ile vayaso tolu fuse con advertisements se full wono advertisements ile atoanga ile vayaso ile masina ato sorry masina ya me se foi o le fa lau telenga e ma ua mali atoa o le tatou business ya le tatou package le fa ngor taupo ave manga yo ngoka ko package o ngito sang taupo package fa fitala ile masina le ye si tatou company le temi le nei ya pe yo o company tasi market ya o le tatou motonga mai la towia ya le lunga packages le nei ina fo o tu ina tu ia le tatou fa lo loa ma tu langa le fai ya ma le tatou package muli o le matai ya le la ia tatou SMI ia pe le taimi le dei be se foi tatou hotel na Moana ia manisi o tatou ia le tamala le full on fa solo atoa to e pu ele leilo advertisement tai pe le tatou ad le ia le ia be se foi tatou fa le maliu mai au se talia ia to e fa solo lo wina o mai lungo tatou walata o le breaking waves mali sports talanoa ia o tatou tauna mo le tau sanga le taua taua se ikau mo wangi ma ku pe ma
Iyo. Ai mesi fo tatu wa fa silanga notices matula ka fa pena ya e fu ala fo ya e pe do fa yatu fa kai si kampangi ki kele lai ma wala tu wala nga tu pe mai ya mato ya ole ai e fu su kwa ile no fa mala nga le yo le tua ka fa e fa tai ya bise fo de tu sanga ya taua ale fo tu sanga o ele te sau de fa la lo pisinisi ma nga ya kamali ma se lauli ya a ola ina sanga ya tuma fa ngaina o le fa taile na na mai nei tato company long so la to sanga mai le SMI mai le motonga ai me se fo yo nisi fale maliu ya ale football ya manisi o tato le tasi mak o la to fa taitele o le city o le tulanga o la to me se fo ya le hotel le motonga la to bisol wa kumu ka ko to ya ya le sita to wa hotels na le la tu fa tasile la tu at o le another one ya o to ia wa I tonu le tatou va o le dei tau sanga ia I le tautua ma le lagolago ina o le tautaia e ma le Blue TV faafetetele ia ma le taʻilo le loto ia looking forward foi mo nisi o tatou Samaria ia o le a mafai ona faalauloina le ataua ua mae arakaimi uma pena le songofoa ui o le weekend ia lenā manuia lalo atu le weekend ia I le faiuga o lenei vaiaso agalelei le atua faifai malie lou sa aua ke so o le alu ia vai o ila vea a sia tablei ataua tatou feiloa I le asogafua manuia le weekend soifua ma ia manuia